Madam naman to na dumsagak. Da Brian kan Bernadette nga ta. Awagak ti anak ko. Kaya't ko akakuyog ina ka ni Bernadette amapan iti resort. Apangururayan dagiti salva kanyak. Kasla makit kita kun ti reaksyon ni Maureen. Kalpasan amaduktalan na asyak ti ina ni Brian. Hello, Mami. Naimbag tayo mawag kayo. Papagkasag ko man, di pa nagpataray ko iti kotse. Agner na reviews ni Bernadette. Anang anawa kanya. Tanangam ko malahang tagmaneho, Brian. Narigat ti madisgrasya. Sa dino kanintiayan niyo. Dandani kami makadanon. Na-traffic kami langit ay. Nakadano na kun dito eh. Ngamur-urayan kayo ka ni Bernadette. Kaya't kayo akakuyog adumanon iti resort. Awan ka nun ni Tita Maureen iti resort. Anya? Saan ka no anak ikuyog ni Tita Maureen kada Tito Rosano kan Lola Leonarda? Kasta ka di? Makasangit ni Bernadette. Takasla awan bibiyang ni Mami na. Sige nga, Ruden. Urayan kayo dito eh. Bye. Nakakaasimat ni Bernadette. Syakla ko man tinagbalin nga inana. Apayin bagang pilangkin ni Tita Laura ang makaluluhat. Gaputa sana nakikuyog ka dadadi kan Lola. Iti pa nakipagkita ni Mamim kadakwada. Nakababain. Alis to malunag tirik na ni Mami. Maasyan lakit tikin ka. Naibaganan sa iti na minsan. Panagbalin ka kumalangan ng anak na. Nagsaya at kuman nga agpaiso. At kabsat na ko ma. Kat, asino nga ta kumati kaayan-ayat mo? Nuday jay adirik. Amang ano inaldaw nga agriri kami. Saan anasaya tikas na, Brian? Jak nga rod kahit nga agsangit ka, Bernadette. Kitaan nyo, dandanita na disgrasya. Kung naktumat nga minasyak lang, hindi agmaneho. No si ka tinagmaniho, amang anuin sublim ti kotse. Apay kami napilitan dak ang makipagkita iti naday ya Brian. Anya ko mati maganag ko. Amum, anapatag kan Bernadette da ito eh. Pagandaran nyo kidinti ko tseyo. Awag man kiti ni Miles, ta ayaban na kiti barkada mi. Agkikita kami dita resort hotel. Kita, sa bali man ang tiplanom. Amoy dad, kagurgura kayon. Kagurgura kayo amin. Maurin. Kagurgura kayo amin. Nawatan nyo? Nakadanon nga tan ni Laura iti pagkikitaan da iti pamilya ni Bernadette. Ano nga tati mapasamag? Idi kalman lang. Namin ado nakita ka nagsubli-subli ni Atty. Flores. Anya nga tati bagana. No ni Laura tirantana. Amo na mati pangumpisinahan da ito'y apang danunan na. Panagkuna ka. Adda sa bali arantana. Asino nga ta? Mama, apay nga alusiisan kayo. Anya ka niti pakariribukan nyo. Dandanin may nga oras nga gururay ta. Ngamawan pa'y dagiti urayan ta. Aglalo ka dagiti agi na abrayan kanti inana. Amang ano dalang nakataktakan da. Isa nagpaudi ita ni Bernadette, tas sukulin ka ni Brian. Kat agkukuyog dan atalo dito eh. Ket dayjay nga asawa. Talaga anapatpatag dagiti barkada na. Saan tayo napilitan no di na kaya't makipagkita iti mami ni Brian? Ngam saan na tayo lang ata nga inalilaw tayo jay ababae. Saan mat nga ta, mama? Ne, dadya mat ni Maureen. Imay mat lang. Kadwa na ni daddy. Pinilit nga ta ni abalayan. At da Brian ken Bernadette. Apay nga awan da pay. Naimbag ta nakaumay ka mat lang, Maureen. Agyaman nakiti panangan luko yu iti asawak, daddy.
Gaputa na patagunay kini Bernadette nga pukok ti kadati inana. Kat, sa dino ti ayan da kita gaya na yan? Itay pa'y nga agururay kami kinirusan. Imun una kayo paya dimtag. Diyak kaya tamasayang lang ti oras ko. Agpag pa lang iti igit ti baybay. Saan ka kuman nga madayo pa'y Maureen? Tanya ko mataramidat dito eh. Maureen, nagparbeng ka kuma. Nagijayan da Brian ken Bernadette. Nauray tayo matlayda. Tuwada matlaang. At damay sa babae asumursurot iti likudan da. Ah, ni Laura? Kaya awanan ba na babae? Anya ti kayo sa wanda ito eh? Mapasama kat ni pagbutbut ka. Anya ti kaanda da ita babae ha? Anya? Saan ko ama gustuan da ito? Saan ama balin ama pasamat ti agay ay ayam iti panunot ko? Takaymat lang, Mami. Pasensya kayo na, iti panagururay yun. Inururay mi pa lang namin ni Tita Laura. Apay akadwayo da ito'y babae. Iso ti mami. Amuyo ka din ni mami. Ngam apay nga agungot kayo. Siya ti ina ni Brian. Siya ni Mrs. Laura Richmond. Ha? Sika. Sana mabalin? Sana pag na ito'y? Jack Maclon! Mami, itamat lang! Agsina kayo kini Brian Bernadette! Apay, Mami! Kakurgurak na itang babae! Amuyo gayam ni mami. Ngam apay akagurayo. Anya ti basol na kada kayo. Amay, Brian, Bernadette. Panawan da kami pala. Kasarita da kayo inton madamdama. Yada yung payla ang dagiti agayan ayat abalayan. Lola! Uli si Carosano! Saan da kakasapulan dito eh? Dua kami lang ni Mami ang makisarita iti dahi to'y babae! Awanan ka itibain! Inalilaw na kami! Si kagayam tiin na ni Brian? No nasapsapal ako maanamot na ito. No kasano ti pungtot ni Marvin. At pa'y kanyak. Anya talaga ti panggap mo, ha? Kaya't mo tutumpa-tumpangan ka! Maureen, saan mo agamdan ti mangdangran kanya? Saanen asyak day di Laura? Akabailam nga iruruman? Kat! Lumaban ka! Ibagang kini Brian nga adaywan na ni Bernadette. No nasapsapa kumamat anamuak. No may turayak la kumatipangedeng ti anak ko. Gam, daytoy ti may bagak kada kayo. No kinabailan nyo tinangiruruman idi kanyak. Saan kun nga ipalubos nga aramidan niyo iti anak ko dayta? Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Lola. Alawan! Baknang kan, Laura! Ambisyosa ka talaga! Indel-del mo ti bagim iti Amerikano at nabumaknang ka? Ha? Maureen, agyaman ka takabailak pailang tagtag. Kan! Anya ti aramidem, ha? Ha? Sige! Tangsit kan. Ngum uray kinabaknang mo amin. Dak ipalubos nga agtuloy ti panakayan ayat ni Bernadette kini Brian. Kastaunay ti pungtot da Maureen ken mama. Apaman anaduktalan daan ni Laura ti ina ni Brian. Amok asupyaten da ti ayan ayat dagiti tua. Ngam agin inayat da unay. Oh, kabuteng ko ti mabalin nga ibunga na ito. Ti mabalin na mapasamak ka ni Bernadette. Kasano nga aklonen na, ama po kaw na ti ayaten na. Saan ka kuman ngagsangit pa, Bernadette? Yak kaya't masakitan ka. Ay ayatan ka unay. Agam amugayam dagiti dadagkal na Brian. Ang titsik mawatan. Apay akagurkura tamami kan Lola ni Auntie Laura. Mariribo ka nakmat. Brian, nasaysaya at nga daywam langan ni Bernadette. Ha? Uray ka tita kayo, Lolo. Ngaman niya ti basol ni Tita Laura. Saan?
Jak ipalubos nga agin na dayo kami kini Bernadette. Karkaridon na ka di, ha? Lolo, saan? Pangasiyo. Wah. Agyaman nagkadimtang kayo dati. Nasaan kaya ba malaat? Ang mga nonya tinaramid ni Lolo kini Brian. Imbis ko mga ilawlawag ni Atty. Flores, no apay akagura da tita Maureen, ken Lula Lunarda ni Mami. No apay akayat da nga agsina kami. Brian, pasensya ka lang kuman ka ni Daddy, ha? Daddy, anya ka dito ito yan ang mapaspasama. Tiamok, kahit lang ang mamamot ang mami kan Lola ni Tita Lora. Anya ka basol ni Mami iti pamilyayo. Lading ita. Tsak ay masumbatan ita day taapanak. Apay sir, anya ka ilimlimod yung kada kami kini Bernadette. Anya pailat urahim si kababay. Pumanaw kan. No saan ka makapagtapal? Ang mga nanya pa ti maarabit ko gan ka. Nonya ti kayat mo alaban. Nakasagana ak. Nakarit ka tabak ng kan. Ambisyosa! Ibturak amin nga kakadagsan abalikas nga ipalakam mo kanyak. Ngamday to'y tilaglagi pa nyo. Jak ipalubos nga iroruman yun ni Brian. Kalpasan na naduktalan mi asikati ina ni Brian. Yakon ipalubos nga agtuloy ti relasyon da. Ibagam iti anak mo nga adaywan na ni Bernadette. Saan nyo kaya naawatan ti imbagak? Kaya't ko nga ulitan manan. Jak ipalubos nga iroruman niyo ti anak ko. Pumanaw kan! Wen, pumanawak. Urayak lang ti anak ko. Lading ita ti ibabalayat ko iti panakisarita yo kada Brian kan Bernadette. Tisan ko amawatan king karusano. Apay at di mo imbagan o apay asaan na kahit ni Maureen ngagtuloy ti relasyon da. Awan basol da, Daddy. Nagkalariribog na ito'y. Wan, amok adakkel ariribok. Ngam napatid kanyak ti pagragsakan ni Bernadette. Laglagi pa nyo ti kasasadi salon at ni apo kayo. Rosano. Ang mga nunalipatan nyo retan. Lipatan tayo kuman tinapalabas. Mababalaw mo ka di ti asawam? Si ka mismo, nagulbod ka. Nabayagan na nagkita kayo kay ni Laura, saan ka ni? Na kaya tapag sinukyatan tayo na apanag dati. Lading itak, masapo la subliyak da Maureen kan mama ang magkisarsarita ka ni Laura. Nasaya at mata nakasubli kayo kini Brian Bernadette. Mabalin yun ti pumanaw nga kina. Kat daytoyan ti maudi apa nagkita yu kini Bernadette. Jak maawatan, no anya ka ti problema. Damagan to iti dayta ambisyosa nga inam. Brian, umaikan. Kadwa tayo ni Bernadette nga imay dito'y Mami. Kadwa tayo matlang agawin. Saan ka kadi makauawat, ha? Aglinipat kayon kini Bernadette! Binugkawan da. Mami, gamapay. Ay ayatat ni Brian. Tsak kabayla na lipatan. Brian, umaikan. Sige, mapantan Mami. Bernadette, ayatan ka launay. Ay ayatan kamit launay, Brian. Wah! Oray sumarding tungag pitik ti pusok. Ay ayatan kang tupay lang. Brian, nagpagdasunay ti panagmanehom ang mga numadisgrasya ta. Mami, nasakit unay tinakam ko. Jak na ruwang ang mabugbugkawan. Maawatan ka. Ngam no ay ayatom ni Bernadette. Ipagpagapumlaangan kan kwa na. Apay ngamin, Mami. Jak maawatan dagiti mapaspasamak. Saan asinong bata ni Tito Rosano dagiti kayat mi nga maamuan kini Bernadette? Apay akagurgura da kayo da Tita Maureen ken Lula Leonarda.
Ijayton balay nga ilaw lawag ko ti amin. Ibagayo itan. Anya ti basol yu kadakwada. Apay nga ramraman da kami kini Bernadette. Anak ko, no inroromandak idi. Saan ko nga ipalubos nga aramiden damanan kan ka? No kasta, sigod nga agam amo kayo. Ngam apay. Agpakpakaasya kan ka anak ko. Agawid tan. Itay pinagtaptapel, Rosano. Adda masapol nga ilalawag mo kanyak. Maureen, lipatem ko man tinapalabas. Ipagpagapom ka ni Bernadette. Pabusuyam ida ka ni Brian. Saan na tati kayat ko pagsaritaan ta? Sigod ka di nga kita kayo kini Laura? Saan ta kumapagsinong batan dayta? Diyak kaya tamangag ni Bernadette ti panagsubang ta. Pasigla a Bernadette ti bang mangagukan ka. Ibagam ti agpaiso. Ulitak tagpakpakaasikan ka, Maureen. Ibagam ti pudno kunak. Ululbo na na Rosano. Ah! Tinupak! Sumakan ka! Pangasim! Mami! Saan niyo kumanida? Patang nga tipok. May sakamat! Ibagakan ka, Bernadette. Saan na mabalin na makipagkita ka pa ni Brian? Saan mo kumayram-raman ni Bernadette? Anya saan? Ni Bernadette nang parno iti problema. Anya ka dito sa anya kayak kini Brian. Mariribo ka nagpinaing. Anya ti kagurayo kini Tita Laura. Bernadette, pagsubi ka ti kwarto manak. Siya kung ti makamo ang makisarita kay mamim. Basta kastoy ti tandaan ng Bernadette, ha? No ipilit mo ti kayat mo. Sige, makidinakan ka dagi nga gina. Ngamlaksidan ka nga anak. Sanda ka matalaga pat kan mami. Bernadette, napasaktam unay ti anak mo, Maureen. Apay asyak ti pabasulam. Apay adi mo ibagakan kuha na ti agpaiso, ha? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Brian, isardeng mo daytan. Saan aron ba nga ginom kay tinasanghar? Nasakit lao na tinagam ko, mami. Diyak malipatan ti panagbugkaw day di amaw rin kanyak. Saan ka ko mga agbalin abastos iti ina ti kaayan ayat mo, Brian? Anya nga min ti panggurguraan da kada kayo, mami. Anya ti baso yu kada Tita Maureen kan Lola Leonarda. Kaayan ayat na kami adwa ka ni Maureen idi. Anya? Dua kayo akaayat-ayat na? Saan ko kuman akayat alagipan pa'y Brian? Diyak kayatan alagipan tinapalabas. Oh, tanya ti mapasbasama king ka, Maureen. Sudin niyo pailahan. Diyak maaklo na dadya Brian nga anak ni Laura ti kaya nayat ni Bernadette. Ngem awan ti basol da. Apay nga iramraman Masa da. kayo pay? San ka kumangagbalin abastos, Maureen? Saan na kami nawaawatan? Nagulbod ni Rosano kanyak. Agpalpalit na kanyak analimad na agsinsinarap na iti dadya Laura. Iso makapatayak iti tao. Maureen. Nasaysayat lang ang nagibusak na ito eh. Sana bali ang mabalodak. Mapatay ko laki di dadya babae. Pinangnamnam anak ni Rosano. Siyak ti pinili na. Kat insina na ni Maureen. Narukop a lalaki. Nasulisog ka ni Maureen. Kat isuting kasar na. Apay asaan nyo nga imbaga at dagos dayta, mami. Nagulbud kayo kanyak. Saan kumarumbang amaw kag tinapalabas? Ngim nasaysayat ko mano impudnuyo kanyak. Taamok kumatinar aramid ko. Diyak kuman inayat ni Bernadette. Nagay-ayamak kumalangan tapno na ibalas kayo. Anya,
Kabaalam nga aramidan dayta iti ayayatam. Awan apulos panggap ko nga agibalas, Brian. Ngam ti kagurak. Uray mismo abagik, mami. Kagurak. Ay-ayatak launay ni Bernadette. Kat jakon kabaalan alipatan. Nakabakbak lang kami. Magatang ko amin agayat ko. Ngam malipot iti ubingan. Nariribukan ti pamilya mi. Kanay ngagsabsabang dadati kin mami. Aging gana amuak ti gapuna. Sigod kayam akayan ayat ni dati ni Tita Lora. Apayan na yun nanapay. Katikayat ni mami. Agsina kami kini Brian. Nasaan ko atong palan? Nagsitan ng anak. Ngamarambang ka di ang may ramraman kami kini Brian. Saan mi abasol no nagamamukan na kayan ayat kami? Tipusok. Marikata na kumangis. Bernadette, siriri ka kalipay. Ni Lola. Lola, apay, sana nagkatrang ka tiri daw. Kagkanak, kasi nalulukar kasi mo kalapagik. Apay asiririin ka pailaan, Bernadette. At sansangit ka. Lola, rumbag ka niya may ramraman kami kini Brian. Saan may abasan ti panay anak mi? Denggan mat Bernadette apok. Malipatam to ni Brian. Saan, Lola? Tsaka bahala na lipatan ni Brian. Ha? Ipanangipat ko kankwan. Kaarag na di pa nakapugsan niya angas ko. May sa akin na maagday nga ibagbagam, Bernadette. Makasapul kanto iti sa bali. Bernadette, nakaluslusyaw ka. Kung kabailan pa Lola. Taytoy sa ti kanibos sa... Bernadette! Mabalin ano hindi kumapay lang nga impudnom tinapalabas yung kini Rosano. Saan kuma nagtungpal iti kastoy ti problema? Rumbag ka di ababalawan da tata. Diyak mabalin nga ipaidam ti pagragsakan ni Brian. Ngam, kagurgura da ka da Maureen kan Mrs. Salva. Katiramraman da ni Brian. Diyak ipalubos nga ulitan dati naramid da kanyak tatang. Tulungak ni Brian amang ilaban iti ayan-ayat da ka ni Bernadette. Anya ti aramidan? Uwain, amok. Adon ti kwartam. Tatang, masakitan kiti dayta ko nayo. Jak ganda ti mang sair iti rignam. Ni Brian, rimwari ti kwarto na. Brian, papanampay laang. Saan na ka ngayon taltalag ti anak mo? Ang timtimag na rimwar. Papanan na nga ta. Iparpartak mo kita reti ko Cheverting. Masapo lang makadanon tayo adagos iti ospital. Bernadette. Awan ti puot ni Bernadette Rosano. Asla nagsardang anak pitik ti puso na. Saan? Bernadette, patpatkan ka una anak ko. Saan na ko ang panawan? Nakadang delikado gayam ang masakitan ni Bernadette. Day talaura ti pagbutbut nga mama. Masaysay at no saan kay kumanasimbrek iti kwarto na. Abasulan nak!
Kasanod, nung mapuutan tayong tulaangan intod bigat, asaan gaya man nga umang angas. Saan kayo kumangagsawi ti kasta? Basol dayjay a Brian. Aglalo iti dayjay a Laura. Saan tayo kumangagpipin na basol? Tinapatag, ti pan naka-espal ni Bernadette. Awan ka no ti puot ni Bernadette ng enterada iti ospital. Anya nga ta tinapasamak iti kaayan ayat ko. Mapanak iti ospital. Ure pagsasawandak dat tita Maureen ken Lola Leonarda. Tinapatag, makitak ti kaayan ayat ko. Brian, sumbatam ti cellphone mo. Pangasim anak ko. Tanda nito nga tirabi. Apay saan ka pala nga maturog? Kasano ang makaturog at tatang? Madandanaga na kamang pampanunot ka ni Brian. Ang mga noon niya ti mapasamak kan ko ana. Sana pulo sa sumbatan ti awag ko. Ay, panagkunag. Nasakit. Tinakam na. Diyak kaya't akaluksaw na ti anak ko. Kasaritak ko mana sayatin ton bigat. Amangan kit dinunapan iti balay da Bernadette. Sigurado lakit di asanda pastrikan. Ti pakadanagak tatang. Nasublian nakit di ti kinaloko na iti. Pagingay ta, awan pa'y puot ni Bernadette, mama. Madanaga na, iti kasasad na. Sapay ko ma, tamay spalmet lang ni Bernadette. Sapay ko, mama. Kat adakid dawat ka na kayo. Saan tayo kuman apasaktan ni Bernadette? Ipabusoy tayo ti kahit na. Kanuan niya ti pagragsakan na. Diyak sa magustuhan day ta ako ng Rosan. Ad-adang agsubang kayo kini Maureen. Anya tinapatpatig ka na kayo. Ti panang patangkin nyo, ti puso yo, wano ti biyag ni Bernadette. Kung konsensya na ka di, Amok ang napatid ka na kayo, ti apo kayo. Agpakpakaasyak ka na kayo. Saan nyo kumangairamraman da Bernadette kan Brian? Diyos ko, ispalin niyo ko, Mari Bernadette. Saan niyo ko mga alahan kanyak? Manipod na ipasngay ti anak ko. Ison tinagbali na ragsak kan kirid ko. Tamanipod itinagdina kami ka ni Maureen. Saan kami hanaragsak? Ngimgapo ka ni Bernadette. Inkarigatak tinagbalin ang ragsak. Tito Rosano, Ti Brian, nagapo kay Gibalayo. Naamwak, iti katulong niyo nga enterayo kano ni Bernadette. aging gaita. Awan pa'y puot na. Tito Rosano, anya kami tinapasamak. Sana mabali na masaktan ni Bernadette, Brian. Delikado ti salunat na. Ni mama, remuara ni ti chapel. anya, ti kaadda daytoy alalaki. Mrs. Salva, pangasiyo, kaya't ko ang makita ti kayan ayat ko. Asino ti agko na akaayan-ayat mo pa'y laang ni Bernadette? Mama, agda tayo dito ospital. Panunutin niyo kung mga ngangabit ti biyag ti anak ko. Nudakas tigasat ni Bernadette. Basol daytoy alalaki. Brian, tinasayat agawit kan. Para ka ni Bernadette. Pumanawak, yung agsubliak to. Diyak ipalubos ang mapukaw ko ni Bernadette. Nung ado ti kwartayo, kabaalan may matki ni Mami. Saan laang ada kayo ti ada karbangan ng agbyag? Yawanan ni Tibain? Mama, ni ko Bernadette ti panunot niyo. Saan kayo nagpungtot pa'y? Kasano ajak agpungtot? May sapay day tiyay nga asawam. Pimanaw, kalpasan ti paragsubang mi. Inawaga kita iti cellphone na. Ngem saan asumungsungbat? Dandani awan turog ko, tata. Nakapsutak, kan nasakit ti ulok.
Anyang nga tahang ngagpaiso tinapasama kiti anak mo. Aging gayt, awan payla. Day tangarot ti pakadanagak tatang. Ang mga nonyawat ang tinapasamak kan ko, ana. Iti day talangam, kabaalam nga road ti mga opisina. Awagak to ni Norman inton madamdama tatang. Isupay laang ti makaam mo. Maturugak pay laang. No awan to lata ni Brian. Sa pulag to. Ay na, kasanoon ti isisarak na iti pagadalan. Makisarita kadag iti karuba, tasapulan da ni Brian. Sa dino nga tangagpaiso tinapanan na. No napan iti balay da Bernadette. Ang mga nadamot ng dakas ngay naramid da kan ko, ana. Ay, isan ka kumangag panunot iti kasta, Laura? Di kag panunot iti dakas. Hello, Abalayan. Abalayan, apa yan si katisimbong bat? Nabati ni Maureen ti cellphone na dito salas. Kat saan pa arimbuan iti kwarto na? Dahil talaan nga nagpisyo tinapatagkan kwa na. Di na pampanunutan ni Bernadette. Abalayan. Awagan ni Rosano. Hindi pulos si Mungbat. Intaray mi ni Bernadette ito'y ospital idirabi. Kataging ka ita, awan pa'y puot na. Anya? Katanya... Naidapmatan ti cellphone ni Maureen. Lubat gayam. Itamad lang. Paano ki ospital? Yakon urayan nga greng ni Maureen. Ay, kunak man no maturog ka, Laura. Ay, makita na puyatan ka. Eh, madanagan na, tama nga no, madisgrasya ta. Kabalak da ito'y tatang. Sa anak ama kaid na, aging ka itidyak mapasangpet ni Brian. At dami, tagiti binaon ko amang sapol kini Brian. Nahin na, apay anak ka, ado tilugan. Adan samat na disgrasya, tatang. Ay, saan tayo ang makalasat? No muna talaga do tilugan asumarsaro no kada tayo. Agsinsinyas ti may sa traffic aid. Ay, ipaigin mo pa lang, tikot sa ime. Huwag tatang. Ay, awan. Awan, tinagbalinan, tinapigtas alugan. Tagsayang ay. Ay, natayot ni Brian. Ni Brian ka no, tatang. Sana mabali na matay ni anak ko. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ni Brian ka no, tatang. Sana mabali na matay ni anak ko. Ni Brian nga tangag pa iso tinadisgrasya. Umay kayo, tatang. Umasidag tayo iti ayan tinadisgrasya. Ay, Diyos ko. Ispalay niyo kung mati anak Santa, ko. basta makasirig. Ado ti tao. Pangaasiyo. Papagnaanda kami kuma. Kaya't ko ang mabigbig tinadisgrasya. Ay, nay, pumanawin ti ambulansya. Ipandalakit di iti ospital, dagiti na disgrasya. Dajay, dagiti lugan na nagdinumpar. Kakaslasaan, samot tilugan ni Brian, dajay. Sana tilugan ni Brian, tatang. Ang yaman ako na, Diyos ko. Sa dino ti ayan ni Brian. Naturog ak gayam iti unag tilugan ko. Diyak malagipan no sa dino a lugar da ito ayan ko. Nasakit ti ulok. Malagip kon. Kagurugurak da jay abaket Leonarda. Di na impalubos ang makitak ni Bernadette. Anya ko matibasol ko.
Apay nga iramraman dak. Ngam ni Bernadette. Ang mga noan niyan tinapasamak na. Aging nga ita, saan pa yan nakapuot ni Bernadette? Matanakan ka. Sana mabali na matay ti anak ko. Saan mo ko maapanunutin day Rosano? No sa nakabaalan dagiti doktor itoy. Yakaryo iti sa baling nga ospital. Ni Maureen kumatad dito'y abalayan. Saan asi ka? Maturog pa'y laang a pinanawak. Awaga kiton madamdama. Apag yuson to, ama full charge ti cellphone na. Parawan kayo pa'y kanimo madade. Oh, isumat lagay ang mga wanti cellphone ko itinagigdaag. Naka-charge kayam. Oh, ni daddy nga ta. Oh. Ni mama ti mawawag. Kat ni Rosano. Bye-bye anak kadilatan. Masukalaklaan ida iti day Lora. Patayak ita. Hello, mami. Maureen, naimbag ta nakaringkan. Among kadi nga aging gaita katawan pa iti puot ni Bernadette. Ah, Kalpasan ti pa nagsubang niyo ken Rosano. Ni Disembre kak iti kwarto ni Bernadette. Nakaluslus siya ken marigatan nga umangas. Aging kaanawanan iti puot. anya. O sige, umanyak dito ospital. Agdigo sa klabiit. Amok. Siyak manan ti pabasulan ta. Agyaman tayong pangagnak matla ang anak ko. Kastaw na yada anak ko. Ang mga nusad na kamapasangpat ka ni Lolom. Tiambok, nusik ka dyan na disgrasya. Nasaysaya at kumapayan na natayak namin. Brian, saan ka kumangagsaw iti kasta? Idi nakadano nak iti balay da Bernadette. Nakapanaw dan. Simuro takit ospital. Pidapanaw nak dagi abak at Leonarda. Diyay ka na yun ko nga ipalpalagip kan ka anak. Uray anya ti kinatao ti may sa tao. Masapol nga'y respeto. Apay nga iramraman da kami kini Bernadette, mami. Saan mi anagayatan ti pan nakait tao mi? Ken panaginayat mi. Anak ko. Naulpit la unay dagi ang Mrs. Salva. Ngam saan amabalin? Adyak makita ni Bernadette. Noon nyakit din tinapasamak na. Naimbag tayo may kamatlang Maureen. Ang mga nusikat yung oray ni Bernadette. Aging kaita, awan pa'y puot na. Sana ka, Doktor Rosano. Anya nga minti ko nati, Doktor. Normalan ti paragpitik ti puso na. Kas makita, umang angas ni Bernadette. Ngam sigun kalagay ti doktor amang tampaming kan ko na. Nakapsot unay ti bakina. Saan nga umno a lugar dito'y ospital apang ibagaak iti dayto? Ngam amuyo ti sakit ti anak yo. Saan amabalin ang masakitan? Masapol nga ilugar yun. Wan! Amok! Basol ko! Mama, saan na kami kuman ababalawan ka ni Maureen? Agtitindulong tayo kumaamangi kararag. Asapay kumata maispal ni Bernadette. Nakakasin tilang ana. Oh, manartara igit tilwan. Huwag nga paso. Itala ang makitak. Agluluwa ni Bernadette. Bernadette po. Anak, numangmangig na kami. Agriin ka kuman. Agsaw ka. Patpatgan ka kaunay. Asla nagsandang nga umangas ni Bernadette. Ah, Saan na kami apanawan na po? mga yapak itinas. Pangasip anak, saan na kami apanawan? Kasapulak ti tulong mo, Norman. Kasaritam ti may sa kadagiti tao tayo dita. Tamapan iti ospital. Tapno amuan na ti kasasaad ni Bernadette. Saan nga ipalubos ti pamilya ni Bernadette? Makita ni Brian ti kayan ayat na.
Okay, agyaman na klaunay. Pakamon na kumadagol sa bahay. Laura, nakita ni Brian nga grubrubuat. Rumuar man ay. Anya, kasaritak ni Brian tatang. Binilin ko ni Norman amang ibaon iti mapan iti ospital. Rumuar ni Brian iti kwartuna. Kinita na lang, saan nagnag? Brian! Mabit lang! Ay saan mo nga igawid pa ay? Tatang, uray anya ti aramida ni Brian. Saan da palubusan ang makasidag ka ni Bernadette? Naulpit daw unay. Kumusta nga tangag paiso ni Bernadette? Ay kaasim ay. Uray siya tatang. No siya kumatinagbalin nga inana. Tsak ipalubos nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ipaay ko amin apagragsakan na. Katjak to ipalubos nga agsangit. Nagklaunay itay Rosano. Kung lumapukaw tayo ni Bernadette. Nga maging gaita, awan pa'y puot na. Matananak, no sana makapuot itilasod ti 24 nga oras. Saan mo apanunutin na ita? Masapol ni Bernadette ti panaginan. Nabannog ulayan ti puso ni Bernadette. Napnoy ti sayam. Di na pulos narit na ti pamatag ti inana. Kat ayan mananday ta amawin. Talaga saan na amanusan ti anak na. No saan ka nakamakam? Amangan no sa di naman ang tinapanam, Maureen. Delikado ti kasasaad ti anak mo. Kasapulan na ka. Mabisin ako noon, Dad. Inak ko mapay gumatang iti kanak. Siya kon ti mapan gumatang. Brian. Pain na lalaki. Anya ti kadana dito eh. Brian? Saan da kalapdan? At dakar mga kay tikayan ayat ko. Bastos ka sumungsungbat. Saan da kakasapulan dito eh? Kan anya ti kinunakin ka? Lipatan mo ti anak ko! Kaano pa'y anagbalin ka nga ina ni Bernadette? Ganito! Maureen, nagparbang ka. Pumanaw ka langin. Ulita, saan da ka malapdan? Kaya't ko ang makita tikayan ayat ko. Saan kami kumanagsubang kini Rosano no saan aga po iti inam? Riribok kayo nga gina! Nawatam! Ay, naimbaglakit dahin. Tanalukoy ko ni Laura nga umay kami iti rest house dito'y turod. Panagkunak, urayan niya aramidin na saan na amalapdan ni Brian. Nagiti salba ti pampanunutag. Nang runa iti day jay amauray ne. Naulpit dalaunay. Agasem. Saan na pa'y analikpatan tinapalapas? Ang asino, tagi karkaro ita. Ay na, saan na lang ay namasyan kini Bernadette? Urayak lang nakalwa. Iti pa nakalunag tirik na. Iti nakakaasi alangan ni Bernadette. Nakaluslos siya. Kaslaawanan ti dara nang agtartaray kadag iti urat na. No idi kumapaylaang adda kami kini mami di Amerika. Nalaka kumalaang nga agsapulak iti sa bali a babae. Diyak na padasan tinapagpabainan. Ngam sa bali ni Bernadette. Kadyak ipalubos ang mapukaw ko ni Bernadette. Uray anya ti mapaspasamak. Bernadette, para kanya. Para iti ayan-ayat ta. Agriing ka kuman. Maasyan ka kanya. Sa nag-apanawan. Udno ka di tinangag ko. Nangag ko ang agasog ni Bernadette.
Nakatalamat anak kakidam. Nagkutitiramay na. Nagasugmanan. Bernadette. Naggaraw dagiti kalag ti mata na. Ininutan nga agmulagat. Diyos ko. Agyaman naglaunay. Brian, pagyaman na. Kasi kati umana nakita, iti pa nagmulagat ko. Kabayatan, anak kakidam ka. Kasarsarita ka, Bernadette. Nalabit amang manggagnak. Ay, ayatan ka, unay. Saan ka kuman ngagsangit? Makapadakas day tayo ti salon at mo. Unidag. Ay, ayatan ka. Sana ko mapapanawan. Bernadette. Nagkidamanan ni Bernadette. Brian, may antan may ituloy ni Bernadette ti maturog. Tinapatay. Naispalan. Uray ta nakapuutan ni Bernadette, Tito Rosano. Mabalin kong ti pumanaw. Amang ano makaungat manan ni Tita Maureen, ken Lola Leonarda. Ket ad-ad dala nga rod ang makapadakas iti kasasaad na. Pagyamanak. Nalapit, sikat inururay ni Bernadette tapno makapuot. Naimbag kayo, pay. Ta makaawat kayo. Nasingpat kayo. Ad ako makayat ko adamagyan. Amang ano kalata sumrak ni Maureen. Adan to sa bali agundaway. Akasarita kayo. Ang gundaway ka man niya. Kung na makitaam laang ni Bernadette. Amo yun. Sa anak anarwam amabasbastos, Tita Maureen. Ngam gaputa na saya at ni Tito Rosano kanya. Kang runaan ki ni Bernadette. Ikarigatak ti agpakumbaba. Katanya pa'y lang arudar aramidam. Pumanaw kan. Sa anak nga ayok. Tapno abugandak apumanaw. Brian, saan mo atutupan da Maureen ka mama? Pagyamanak manan ha? Alright, na nakapuutan ni Bernadette. Awagak tulangan ni Bernadette inton makapapigsa. Dakayon to kumalangan timang ilawlawag inton makapuot sa Rosano. Sige. Nakapuutan ni Bernadette. Umlumnekan, ya inay. Sa dino ka di pagawidam, Laura. Ije balayo tatang. Ni Brian nga ta. Siya pulos mauray nga umaawag kanyak. Amangan nun ay papilit na matlaeng. Sinarungkaran ni Bernadette. Naulpit launay da Maureen kan Mrs. Salvatata. Amangan nun nabartak man ni Brian. Kas idirabi adi agawid. Ay, saan ko maarumbang? Amairaman na giti agayan. Tatang, kitaan niyo ti sumungad alugan. Ti kotse ni Brian. Ne, amangan nun nagapaw ni Jay balay. Kat kaputa saan na taan na sangputan. Imay ditaw eh. Urayan tan ni Brian tatang. Mabalin mo't adito'y tayon rest house amang rabi. Namnamaan ka ni Brian, mananti mo na makita. Iti pa nagmulagat ko. Nagpagpagkasip ka ko na saan nakapampanawan. Anak, Naimbag ka nakapot ka. Gusto ko na iti panagdandanan ni. Tiyamukat ka ni Busana ko, Mami. Yung napumusaya ka tsak nakapagpagkada ka ni Brian. Nagpada kami alumtaan. Urayan dag doon iti nagkaisabihan. Naim na sa biyag.
Idem ko, tiyag na na yun na mapukaw. Oh, anak, ituloy mong tagina na. Hagawin na po ilang. At subyak to lang anin tumbiga. Mami, ang damay kayat ko nga ibaga. Kayat ko maganda ito ni Lola. Anya day jay, Bernadette. Ni Brian, di mo na nangulagata. Kalpasan, di pa nakaispal ko kan patay. Kayat ko nga iso di mauti ang makita. Ikidam ko, itiyag na na yun. Nya ka dito ang sasawam. Bernadette, anak. Tawag ka na kayo dito ni Lola, Mami. Noon niya man tinapalapas yung kadadadi kan Tita Lola. Sanda kami kumangahiraman kini Brian. Mami, anya ti makunayo. Nibatan niyo kumantiguran kura itipus tayo. Lukas pagaritan. Tawan to titasan ko. Nagsaka ka pumusay. Tada pa ng kakapiyay titong kalmaysa. Kada tayo. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Umununak pa nakasukat nga may iti si ka, Brian. Awan ka di pa iti panggap mo asumrak iti pagadalan. Madamdama pa lang ti klasik, mami. Makaikawa. Narawamak namin na makakitkita kini Bernadette. Saan mo kumaunay apang panunutan ni Bernadette? Uray ta na ispalan. Ngam mabalin asaanan ang maulit dayjay apan ang sarungkar ko iji ospital. Brian, lading itak. Saan kayo arum nga mahiram-raman? Uwan, mami. Saan arumbang dayay anapasamak kini Bernadette? Kasanon, no saan anak kapuot? Anak ko, Uray anya ti mapaspasamak. Saan da kami ang mapagin na dayo kini Bernadette? Nangrik na kiti dahi diyang impaka ni Bernadette. Lupay ad-adda mo rin kan mama. Tinakay tulungan lagi diyang impaka na. Apayakas lagpakpakadamatan. Agparparik na kanin kan kuana. So saan? Diyak kaya tamapukaw ko ni Bernadette. Takay papananday ta. Naawan mo tin mama ay tipiyag ko. Nalabit ang nakadano ni Brian, iti pagadalan. Gamada ka pa lang dito yung nakamulong na. pampanunutak dagiti na ibaga ni Brian, tatang. Talaga anapinget iti panangirupir na iti ayan ayat daken ni Bernadette. Amoyo, ada pa kakunkonsensya. Pudno asaan arum mga mayramraman da. Imbis kuma, ati ayan ayat da. Timangrangtay iti giwang tinagbabaetan nyo kadag iti salba. Agam, ay na. Ngam na ulpit da, tatang. Oray gistayanan pimosay ni Bernadette. Natangkanlat tati pa nagpuspuso da. Talaga nga awan or orasim nga uminom maurin. Imbis kumabantayam tiyanak mo. Nuda kayo tinakapanuno ti Tinita. Aramidan nyo! Pulos asaan na kay kabilangan nga amam. Orayan niya ti magbagakdad. Dakas latat pagkitkitaan nyo kanyak. Anya ayaman ng tikaguram. Daya Bernadette! Maawasak ti kayat na asawa ni Timpaka na. Nagbiag, gapo ka ni Brian. Kat napawilan mi nga tultuloy ti relasyon da. Kaslaim baganan, naisot pakatayan na.
Ang niya ka titimba ka ti doktor, may panggap iti salunat na. Ha? Saan yun nasaludsudan dayta? Saan ani Bernadette ti mangisog? Masapol nga glinipat dan iti daya Brian. Pagyamanak no maanusan niyo abantayan ni Bernadette dito ospital, mama. Malpas ko lakit di nagiti asa si kaswag iti opisina. Ore panawak ton dito ni Ardi. Anyakit din tiyak pakaanusan ka ni Bernadette Rosano. At pagkat ti apo ko. Ti asawam laeng iti di makaanos. Kinkaslawan bibiyang na iti anak yo. Namabalin. Saan tayo kumana pagsaritaan pa deta, mama? Abay kit din na saan? Saan na maliklikan? Inton nan anay ti panagimbag ni Bernadette. At mabalindan ti agawit. Kaya ko at tulungan na ang mga lukoy kini Bernadette. Tapno lipatan nan ni Brian. Mama, saan nyo kadi anaawatan ti kayat na asawan? Iti imbaga na kada kayo kani Maureen? Kinamag! Iti kaano man. Tiyak to ipalubos nga ituloy na ti makiayan-ayat iti dayjay nga anak ni Laura. Awan basol da ka ni Brian. Uray anya ti bagbagam. Sa anak nga manugot. Isardeng tayo nga ro na pagsaritaan dahil mama. Ang mga nukul lahat ang makaring ni Bernadette. Bye. Agpada da mamakan Maureen. Anatangkan ti puso da. Maturog kayam ti apo ko ta abalayan. Nalusyaw pa lang tilangan. Kan kasla nalitay. Sigon iti doktor anang tamingken ko na. Mabalay nga agpaot iti ospital tapno maobserbaran ana imbag ti kasasaad na. Delikado kayam ti sakit ni Bernadette. Kat delikado ang mapasaktan. Kanayon ko nga ibagbaga kada Rosano ken Maureen. Haliklikan dati agsubang no mang mangeg ida ni Bernadette. Rinig na ni Bernadette ti panang pabain ni Maureen ken kuana. Kuna ni Maureen. Sana analwadan tiriknan na. Gapo iti kinatanggan ti olbod ni Rosano. No nalibad ang nagkita dakin ni Laura. No pampanunutan ni Maureen, ang mabalin nga agsinublianta. Adayo ang mapasamak dayta abalayan. Awan gayam. Ada ka din ni Maureen ni Jebalayo. Pimbanaw matlang sagbay ngay mayak dito ospital. Uray saan mo nga ibaga? Ang muklatan no sa dino manen tinapanan na. Awagak to na madamdama. Masapol ngagsubli dito ospital. Tapno bantayan na ti anak na. Uray saan mo nga ibaga dayta? Amuna ter aramiden na. Di mo talulog-turok ken Lola Lunarta. Matulog kita'y kabayatan ti panagsarsarita da. Wen, amo ka. Sana kapatpat kan ni Mami. Mawa at ako nuapay. Gamapay siya tinagikarawan na. May matangak mo ka sa nung impatag ni Daddy ni Mami. Natangkan namin ti puso na. Naskan ka di ngay raman na kiti panagibales na. Nakariing kagaya mo, Bernadette. Kapampanaw laang ni Lolo. Naimbag pa ni Lolo, Lola. Kas kada kayo kini Daddy. Mariknak ti panang ipatag ng kanyak. Saan ta napagsaritaan dayta? Ang mga nurik na launay, ti kaslaawan pan nakibiyang ni Mamim ken ka. At tabibiyang na kanyak, Mami. Kaya't natadaulan ti relasyon may kini Brian. Wan gayam, wala ko makitawag kada kayo. Mabaling nga ito nagawit kayo katalaan niyo ti cellphone ko. Iawag ko laangan kini Rosano. Tapaala na kiniberting ti cellphone mo. Amangan nulobat paikit din. Natagsan da ito ya problema. Saan lang ani Leonardo ti makagura kanyak madugtalan da. Adakal ti paset ko kadag iti negosyo ni Laura. Amangan no ilunod nakpay ni Maureen. Inalilaw nak ni Laura.
Anya nga ta tinasayaat nga aramidak. Nakalakit ti ariribok na ito'y. Full charge ti baterya ti cellphone mo. Inyawag ko iti katulong nga charge na. Pinaala ka ni Brian. Sakbay nga may kami dito ospital. Agyaman naglawan na Daddy. Daitaman ti ko na. Anda ka dito ospital. Saan malip-lipatan ti ungisem? Kaya't ko naragsaga ka ngayon. Siyakmit lang di marigatan no nalitaya. Dad, anda kaya't ko dumagan. Anya na jaya anak. Pudno ka titihatap ni Mami. Analimat anak kita kayo kini Tita Lola. Oh, anak. Namapalin. Diyak kaya't na mapagsaritaan rayta. Ala. Mabalin mo man ang iturong. Iti kasta. Pumiksa ka adagos. Magtanatagtag sa nagapuna akagkurada ni Laura. Babalawan naklakit kini mama no apay ngayon palubos ko. Nadlaw ko ti kotse ni Atty. Flores at nakaparada iti compound ti pasdag ti negosyo. Tiyan mo na nga ta. Tsak amo asursurutan nak. Atay-tan. Sa bali lang agpaiso ti bagnang. Nanginalakit di kotsem, Laura. Amok asan aday tatirantam kanyak, Atty. Flores. Gapo tamumon nanya ti basol mo. Saan ko abasol? Ad-ada pa'y asan abasol ni Norman. Gapo iti kinaagom mo iti kwarta. Laura? Ibagak ka na kayo. Awan panggap ko amang ibalas iti panakairuruman ko. Da kayo tinagaramid, tapno mariribok ti panagbiagyo. Da kayo ti adda sungsong batan na kadamaw rin ken Mrs. Salva. Di mawas ka kano'y balay ni tatang, kat impaka naman dito'y kamaturog. Iso asimurot mat ni tatang kanyak. Kalpasan ti panagapok iti pagadalan, Mami. Nagawid akon. Ba nagapagyaman launay, ta saan ka na'y barkada? Kaslawan nga ganay gayam ha? Kasi tinakunak kada kayo itay bigat. Narwamak akanayon ko ang makikita ni Bernadette. Saan kumaday tatiga po na di mo mayulot ti agadal? Mami, ni Bernadette ti inspirasyon ko iti panagadal ko. At dangarod pan nakakonsensya. Tapay, Ipudno kada kayo daytoy, Mami. Nagbalin anubiak ti maysa kadag iti sigod anubia ni Derek nga agar aram kini Bernadette. Uray ni Samantha nga agdama akayan ayat na kit kabaalak nga agawan no kayat ko. inaramid mo lata ti aramidam iti Amerika. Ngam na konsensya ak, Mami. Aglalo iti napasamak. Inkarik iti bagik, ajak tuntumalyaw iti sabali a babae. Talaga nagbaliw kan. Ba nagapakaragsak launay, Brian. Gapo kini Bernadette, Mami. Awan ti saan kong aramidan. Brian, ikarikan ka. Nakasuporta ak iti ayan-ayat iyo ka ni Bernadette. Tsak ipalubos nga iroromanda ka. Imay kagayam dito ospital, Rosano. Pwede nak inawagan na nagkuyog tangay may dito eh. Nawaywayat ti oras mo siya. No, kaya't masarong karan ni Bernadette, maramit mo. Kaya't mong sakit tingag subang tamanin. Ulitak manan ngay bagakin ka. Saan ko maatibagim ti pampanonotam? Kat, bayan kalatan ang makisinarak iti daya alora? Si kalang tagpampanonot iti dakas. Amakan nung nalipatan mo. Gapo iti panagsubang tayo di. Pinabainam ni Bernadette, iti naganawa. Saan mo nang ibagaday ta?
agpakpakasyak ka. Gapuman lang ka ni Bernadette. Nagkita kayo gayam kini Atty. Flores. Apay ayasaan na ka ngainggan. Amok na niya tirantana kanyak. Iso nga ino na akon. Mariribukan dahi jay. No maduktalan da Mrs. Salva tinakal apaset na. Kadagiti negosyo mi ka ni Norman. Saan niyo abasol na ita? Basol na. Hanya lakit nga mina na panakairanrana na tatang. Mabalin akagura da ni Atty. Flores no mamuan da ita. Angem sika ti ad-adda akagura da. Uray awan da kas nga aramidak. Kagura dak tatang. Idinto nga isuda tinagbasol. Kan nangiruruman kanyak. Saan damot lang aminan nga agbaliw. Awan iti panunot da ti panagbaliw tatang. Baknang da ngamin. Ti amuda. Kabaalan da nga aram iden ti amin akayat da. Pag may sakit na dito ospital, mag-arik na kitiliday. Kumusta nga ni Brian? Igpaypayson sa matanday din baga na amaudin day tingay sa sarungkar na kanyak dito ospital. Awatak. Saan ka diya mailiw kanyak? Oray at text ko malaan. Brian, agpadlaw ka kumakanyak. Panghasim. Naimbag ka nga lagip kong awagan ni Bernadette. Agmay-may sa kano iti kwarto na. Agpada kami ama iliw iti tunggal maysa. Juan, saan kami arumukma? Asidag akon iti kwarto na dito yung ospital. Kapay nga daka dito eh. Tita Maureen, makaungat tilangana. Umasidag ka, Brian. Mailiwag ka, unahin kami ka. Saan ka di nagkarikay? Di saan ka nagparang ka ni Bernadette? Ha, Brian? Ang pagpakasya ka na kayo. O kaya't yung pagpiyakak. Palubusan nyo ni Brian. Bernadette, uray ta nagkita na matan. Uray apag ka nito. Naragsaka kon. Saan nakapanawan, Brian? O kaya't mga piyakak. Anya ka din na itang ibagbagang Bernadette? Saan ka kumangagsangit? Managin mo pa'y dati ko na. Ano ikinig kunto ni Tiag na nayon? Si kanto ko mati mahudi ang makita. Kat may turam ka di. Ay tiday ka kung daway. Ama pasama ka day ka. Saan ko akayat ama pasamak deta, Bernadette? Kayat kung agbyag ka itinapaot. Makaturpos ka iti panagadal mo akas kanya. Idatag ka itinadaag ng altar. Buklan ta tinaragsak a pamilya. Maimatangan ta ti panagdakkel dagiti anak ta. Anya na nagpintas at ang kananya, Brian. Mami, mabalin ka di. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Makapungtutak lang nga eh. Gapo iti dadya Brian. Pinapanaw ni Bernadette. Makamulit ha Bernadette. Anak ko magpaiso. Ngam kaslaawan ang ti panangipatag ko kanukuana. Gapo ka na dito yung mapaspasamak. Talagang ang gintinay at daki ni Brian. Kasla makikita kong tinapalabas.
Malagip ko tinalaos sa panaginayat na Rosano kini Laura. Saan ka maklunda ito'y? Sana mabalin! Sana mabalin ang katuluyan ni Bernadette ken Brian! Nay, apa yang nagsubli ka met Laura? Ada ka din nalipatam? Awan ni Brian ni Jay balay tatang. Napanak ijay turod. Iso ang nagsubliak. Saan pa nga ta si Mangpet manipod iskula? Ti pampanunutak. Amangan no sa bali man nung tinapanunot na. Kat sa bali tinagturturungan na. Nay, napanan na nga tangag paisaw. Akat inawagam ko maa. Inawagak itay. Gamasaan nakasungsungbatan. Amangan no saan nakamasang asong batan, no. Nah, saan nga taan nagsubli di ospital? Pabainan laang damaw rin kan Mrs. Salva tatang. Kat ti pampanunutak. No tumaod tigura na kadakwada. Kat sublihan na ti kinaloko na idi. Saan ka kuman ngagsangit, Bernadette? Makapada ka si tisalon at mo. At dakon. Makasangit ha. Kapoy tiragsan ko. Kung anak mo saan ka nakakita pa ay. Saan kan to abaybayan? Gaputay ayatan ka unay. Among ka di. Akabayatan ti kaadak iji pagadalan. Ar-ara paapak nga adda ka iti sibay ko. Agyaman na. Tasan mo baybayan ti managadan mo. Bernadette, mabalin ka di nga arakupan ka. Sige. Arakupan na, Brian. Bernadette, kayat ko amariknam, ti bara ti panagayat ko kin ka. Saan to nga agmaw-maw dayta apanagayat ko kin ka? Kat ilaban ko ti ayan-ayat ta. Aging ga, iti maudi nga angis ko. Maureen, kunat no da ka iti ospital. Day tangamin ti imbaga ni dadim, itay inawaga. Kat umayag kumayjay. Gapo iti daya por ti karawak. Kapilitan na pinmanawak iti ospital. Ni Brian, ti kayat mo asawat. Wan, kat ti kagurak launay. Pinapanaw nak ni Bernadette. Gapo iti daya jay alalaki. Aniya, Katanya ko mataramidak, mami. Tiyak mo't kayat ang masakitan ni Bernadette? saan ang mabalinda ito? Ano taramidan tayo? Nupilitan tayo ni Bernadette, ayadayok ka ni Brian. Diyak ka mo. Tibiyag naman ti may sagmak no kas pangarikan. Ngabjak ipalubos nga agtultuloy ti relasyon da Bernadette kan Brian. Daddy, ada kayo kayaman. Kumusta ti trabaho niyo? Saan niyo kati nakita ni Mami ti Tarwar? Nay, saan ko nakita? Ang mga numadukutan nga awan aramidan na ti Tarwar. Kat ada na pan naginatan. Imay ngamin ni Brian ni Tay. Kat nagpagpakasi ka palubusan na kami kini Brian nga agsarita. Isumot lagaya man nakaragiragsak ka. Kat ni, adda man na pinmintas ka. Ni Daddy man. Inuras ko ba pumintasak? Yaman na, gapoy ti kinaragsak mo anak. Panaglik na nga ron. Pumikpig sa akon, Dad. Anyati ko na ti doktor. Kasano ba'y kabayag ti panagyan ko dito ospital? Oh, tsaka mo. Saan ko pa nakasarita ti doktor ang mga sasikasukin ka? Ada kaya man ni Lola. Saan yung kadi nakita ni Mami, Lola? Pinanawa ki Jay Balay. Naglawid dayam ni Mami. Kinaguranan sama ti kada ni Brian ni Tay. Nagpagpaka
ka, siyapat kan kwa na. Kunak na maawatan na. Ang mga no may matlangin ton madamdama anak. Uray tadamat na ni Lolang. Agawid ak pailahan. Nga, agsupliak to. Maring kabdok to ni Mami. Agi na nakanulapit ni Mami Bernadette. Kumusta kan iha? Panagkunakat na pigsakon, Lola. Ang lalo ta sinarong karanak ni Brian. Kasda na po kaw amin ang sakit ko. Isumat lagayam nga itakalang ang makasangpat. Naggapo kagayam iti ospital. Naimbag ta pinalubusan na kadamaw rin kan Mrs. Salva. Kunayo kit di mami. Nadanon ko ni Tita Maureen. Naimbag ta sana ka ngay nabog akas laayo. Impagpagapo na nga ta iti kasasaan ni Bernadette, mami. Nagpagpakaasi ni Bernadette. Nga ika na kami iti gundaway. Ngum itay nalpas kami na nagsarita. Diya ko nakita ni Tita Maureen. Makagura lakit di dayjay. Diyak na ibturan ti iliw ko kinkwa na, mami. Nagtiksak. Aging gaiti, ang gadang ko. Asarong karak iti ospital. Talagang agin inayat kayo launay. Ngam, jak amuno niya ti pagtungpalan da itang ayan ayat yo. Nya kakadimot mo rin. Imbis kay may kadito'y balay tapno aginom. Napan ka kumagi ospital. Namnamaan lakit din ni Bernadette asubyam. Kagurak na siya, Brian. Buor ti kararwak. Ipan nakakitsitakan ko na. Wah, Kanong remote ni Bernadette? Kagurak ko na. Ano pinatga po na nga pa nakijay? rumbeng ipateg mo ti anak mo. Nang runa, takas jay ti kasasaan na. Takasano jak makagura? Gapo iti day Brian, pinapanaw nakit din namang bambantay kan ko na? Anya pinataramideg? Nagawid akon. At dalakit di masao ni Leonardo kin ka. Makamuda. No pa imposible ang mapasamak ti kayat da. Mapadasan da kumati ang pobre. Tapno makabalo sa katipan ng loko ni Rosano idi kanyak. Anya ka ti Maureen, aging gaytasan ka pa yan nakalipat. Sanak to ang makalipat. Aging gayt itong palbiag ti gurak kadakwada. Grabe ilang arudan, lolo. Kapkapi kayo pailaan. Sa pulan ti bagik ti kapi, oray no napuno ti panawain. Ne, ano reta raramida? Sang kabasit lang ang assignment, lolo. Dahito ti pakaikawa akin ni Bernadette. Naibaga ni mamim nga da kano sa bali anubya medya pagadala. Nabayagan na saan kami nagkita kini Bridget, lolo. Agbababawi ak iti dayjay nga inaramid ko. Diyak kayat ang mapasakitan ni Bernadette. Kunak man no kadwang ni Maureen agsubli dito ospital. Sigurado ak. Asaan mo laki di anagdano no ni Jebalay. Inawagak sakbay ng mayak dito ospital. Agin inom kano iti balay da kanidati. Talaga di mo may turong da asawam. Gimura iti panang papano ni Bernadette kan kuana. Ti amo ni Bernadette. Naawatan ni Maureen. Nagmaglakid din na nakaturong kayam ni Bernadette. Rosano, masapol ang mapaginagdayo tayo dagiti agayan ayan. Kayat ko, asi ka mismo ti mangipamuspusan. Nasakit tinakam ko iti panang papano kanyak ni Bernadette iti ospital iti Kalman. Iso nagkawid na kaya ni Daddy. Naginumak. Tiam mo kano ni Bernadette, kat naawatam ti panagpakaasi na. Nasakitan laki di man ng tirik nana. Kat, anyang ruti kayat yung aramidak. At adalang agsakit ti ulok. Maureen, agkalma ka kumalaan. Ora siyak. Aging gaita, jak pabor ti relasyon ta. Iso kinasaritak ni Rosano nga isutip mangipamuspusan iti amin. Anya ti kayat yung asawan iti dayta?
Jack, lakit di palubos sa makipagkita ni Rosano kini Laura. Sana kasta ti kayat ko asawan. Kat, anya nga ron kumapamuspusan ti Ramidan na. Mabalin mo ta ni Brian ti kasarita na. Tapno adaywan nan ni Bernadette. Namnamaan nyo ka di nga umanugot na niya Brian iti kastang Ramidan nyo. Agpada da iti inana anatangkan ti ulo da. Kat oray ni Bernadette. Saan nalakid niya kayat na ita? Nasakit ti ulok anang panunot ken ka Bernadette. Kilahat ang nagpa-examen ti maestro mi. Isang masampo na nakasagana ka. Naimbaglakit din, tapi nalabsak dagiti libro. Danda ni awan ti maiulok, tasi katipan panunutak. Talaga asi ka. Mabayag ka kadipay dito ospital. Kasanon ti panagadal mo? Makamunton ni Daddy. Basta sana kagsarda nga gadal. Anyagayam ti ko na ni mami. Iti pa ng sorong karko dito ospital. Saan ko ba nakasarita? Nagawin kaya din. Namunsanan aday tati pa kariribukam. Sige nga Rodan. Bye. Talaga adak kala problema ni Tita Maureen. Nakaro tigura na kini mami. Ngumapay. Ni mami ti inrurumanda. Ken isu ti inasawa ni Tito Rosano. Talaga pagkadkadoan da ka ni Mami Rosano. Ano ti sasawam? Imbaga ni Mami, asika kano ti mangipamuspusan. Tapno agin na dayo da Bernadette kan Brian. Kat anya ti planom, ha? Makisinara ka kini Laura? Ha? Agparbeng ka. Hoy, Rosano! Jack Bomdeng ang makipinatay. Mautam? Oh, Awan ti aramidang Rosano. Siyak ti agraw. sa narumbang eramraman tayo da. Lipatem ko man kinapalabas. Jack tupulos makalipat. Aging gay ti Jack makaibalas iti narami Diyot. Ano nga gipales? Awan ti aramidang Rosano. Siyak ti makamok ni Brian. Kita haklaan no anya ti aramida na iti dayto na panunod ko. No ituloy na pay nga ayatan ni Bernadette. Ang mga numasipngatan ka nung agawin ni Brian Tatang. Mapanmanan ni ospital. Si papalubos na ka din na sarungkaran ni Brian ti kayan ayat na. Ay kat nagsaya atin no kasta. No ipaaydan ti waya-wayada. Mamati kayo mat nga aramidan da ita ni Maureen Tatang. Adalakit di dakas apang panggapit na. Laura, ni Maureen tinang paayab kin kwa na. Ija ospital. Binilin ka ni Maureen ni Bernadette. Amapan iti ospital ni Brian tada napatag nga ibagana. Anya nga tangag paiso ti pang panggapan ni Maureen. Kalpasan ti klasik. Nagdadarasa ko nga may dito sa ospital. Kunak lumadanon ko ni Tita Maureen. Nakaturo ka. Awan mo ta ni Mami ite makariingag. Anyo nga tati ibaga na kanya. Sapay ko ma. Tamaawatan na ti ayan ayat ta Brian. Naimbag tadakan, Brian. Talaga matan niya. Ay, ayatem launay ni Bernadette. Pudno nga agin inayat kami launay Mami. Iso ama palin ka ti. Itadyo ko man ti waya-wayami. Awan dwa-dwa ay ayatak unay ni Bernadette. Pwes, adda kayat ko sa lodsodan kan ka, Brian. Asino tinapatpatag kan ka? Kan asino ti Piliam kada Bernadette? Kan ni Laura nga inam? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.
Adda kayat ko sa ludsuden kan ka, Brian. Asino tinapatpatid kan ka? Asino ti Pilyam kada Bernadette kan Laura nga ina? Sungbatak ti saludsod ni Mami Bernadette. Tita Maureen. Kasla sinaludsod yung matan kini Bernadette. No asino tinapatpatag kinkwana. Kan asino ti pilyan na. Siyak wenno da kayo. Anya? Sa bali ti pamatag iti maysa nga ina. Naidumduma ti panagayat ko kini Bernadette. Apay apagpilyendak. Pwes, palubusan kayo kani Bernadette. Iti ayan ayat yo. No, laksidam ni Laura nga inam. Kaya't yung alaksidak ni Mami. Gapo kini Bernadette. Ha? Juan? San ka pilitan nga desisyon adagos? Ngam panunutom anaimbag. Sige, ikan kayo itigundaway nga sarita. Agungat lakit din ni mama na maamon na daytoy. Pagkalagatan ti may papaamak ni Maureen iti sukalan. Idinto takabayatan ang dumakdakkel ti investment ni Laura iti korporasyon. Maurunong mati dividend. Anda kabuteng ko ang mabali na mapasamak. Pagkalakit ni ariribok na mapasamak na ita. Kat saan pa nga amod na Maureen kan mama? Apasetan ni Laura iti korporasyon. Manartaraigid dagiti luang Bernadette. Ang mga noan niya ti mapasamakin ka. Brian, kabalak tayo eh. Diyak na malapdan dirit na. Kasi bagamat na ni Mami no asino ti pilya kada kayo. Nakaro tigura ni Mami ka ni Mami. Apay nga mairamraman ta. Makagura ka kadigin ni Mami. Saan? Yung apay amasapol alaksidak ni Mami. Idinto asa bali ti pamatag ko kinkwana. Mawatan ka. Naman kas na Jack Marek na ti panang ipatik ni Mami kanya. Jack kaya't nagpili ti may isa kada kayo. Nay, niya da jayay. Dan samot na disgrasya. Ni Brian. Apa ingat ha? Brian apa o? Lolo Alipio, Anya tinapasamak. Kung naklagid din wada na disgrasya. makapong tutak launay. Ha, ada ka di kinarirem. Makapong tutak iti daye amaw rin nga anak ni Atty. Flores, Lolo. Kaya't naalaksidak ni Mami. Tapno saan na kami alapdan kini Bernadette iti relasyon mi. Nayain. Talaga anak karo pala ang tigura da jaya babay kini Mami. Apay nga iramraman da kayo. Agmay may saka dito ospital. Saan nakakadyabi ng tayan ni Mami? Kalpasan a pinanawan na kami kini Brian. Saan pa nagsubli, Daddy? Nagapugayam ni Brian dito eh. Kat nagkita da ka ni Mami. Oh. Agluluwa ka. Dad? Pinagpili ni Mami ni Brian. Nawasino ti pilihan na kada kami kini Tita Laura. Apay nga aging gaita. Patpaturayan ni Mami tigura na kada kami kini Brian ti agsagaba. Kas kati iti di pa nagkatuloyan kini Tita Laura. Ipagtungpalan ti ayan-ayat mi kini Brian. Saan ka nagsangit, anak? Diyak kaya't nga dadakas sa mapasamakan ka.
Nagsapalakid din na nakaturog ni Bernadette. Rosano, anya ti ko na ti doktor iti kasasaad ni Bernadette. Napigsan ti anak ko, mama. Ngayon, madanagan na. Amangan no anya ti ibunga ti kanayo na panagsangit na. Langa nang agpaiso ti nagsangsangit. Nagrana, damaw rin kan Brian ito eh. Nalabit, nagtulad na. Pinagpili ti asawak ni Brian. No sino ka na Bernadette kan Laura ti pilyan na. Kasla maawata kun ti kayata sa uwan ni Maureen. Kaya't naalaksidan ni Brian ni Laura nga inana. Bana ka sana may parbay. Ad-adda ka di nga isakit mo dagijay nga agina, Rosano. O sino ko mati anak ang makaiturid amang laksid iti inana. Ti inana tinakautangan na itibiyag. Kan may sa, ad-adaan ni Bernadette ti agsagaba. Noon niya tinakita na unay iti dayjay a Brian. Mama, sana rumbay nga may ramraman na gitagayan na yan. Lipatan ko man ni Maureen kinapalabas. Uray siyak, sa anak a pabor iti relasyon da. Ngam ni kuma Bernadette ti panunutan nyo. Agad-adal pa'y laang ni Bernadette. Saan kumaaday taayat ti pampanunutan na? Isardeng tayo na pagsaritaan na ita. Amangan no makariing ni Bernadette. Awan pa'y tilugan ni Brian, tatang. Nakasangpat kumaitan. Tiyak na igawid. Kalpasan na nakapagsarita kami, pimanawan. Dandanipay kiti na idong parti kutsina. Taapay. Makapungto, tasimbang pait. Naggapaw iti ospital. Nagari tigura na kini Maureen. Agasem, pinagpili ka no ni Maureen no asino ti pilyen ni Brian. Sika, wenno ni Bernadette. Tiawanan pain. Nay, sikan samot ti sumublat na makapuntaw. Ang lablabasan day dya a babae, tatang. Diyak ipalubos ng iruruman na latan kan iramraman ti anak ko. Luwata iso ti laksidan ni Bernadette. Anya nga tamat ti mariknana. No anyaman ti pampanunutay, agparbeng ka kuma, Lord. Saan ko pa yan nakita ni Maureen na balayan? Sangsangpat ko lang dito balay. Kadwa naman nga tandag iti barkada na. Mabali na gasta. Apay ka di. Manipod itay nagkapo dito'y ospital. Saan pa yan nagsubli? Awan kaya, mura siya. Di lang namin sa nangal daw tinaudi ayay ko dita. At dangamin pagka kumikumak. Di na pampanunutan di kasasaan ni Bernadette. Nung kaya't naakasarita ni Brian, daytay duwada kumalaan. Apay, anya ka diti problema balayan. O sige, umayak ko madita. Rabimot law na yan. Inured ako malangan ang makasangpat iti balay da lolo, mami. May dak pa lang dinanon dito yung rice house. Agpungpungtot ka kanwa pimanaw. Dan nanipay na idong partilugan mo. Diyak maipapasti pungtot ko, iti dahi amaw rin. Ayan. Uray kaguram ti ina ti kaayan ayat mo. San mo kumaabirbir nga san? Inruruman da kayon, mami. Ikalintigan nyo pailaan. Kaya't na alaksidan kayo nga ina. Amok asan mo akabailan nga ramidan dayta. Maluksawak launay, mami. Apay nga iramraman da kami kini Bernadette. Pakawanan ako, ma. No saan ka pinilit nga inyawi dito'y Pilipinas? Saan mo kumaan na am mo ni Bernadette? Nga pinampanunot ko nga minti pagimbagam. Kalpasan, nagapagsarita kami ken abalayan iti cellphone ko iti rabi. Hinawagan ka. Ngem, tinakpulos sinungbatan. Nabarte kak siguro idindan. Sana pa na usawan. Apay ka di. Impulong ni abalayan tinarabid mo. Gusto ni Leonardo. No kaya't mo kasarita ni Brian, dahil kuma sa namangag ni Bernadette.
Saan nyo nga dadapag sakitin ti ulok, Dad? Awan ton ti panawan ko makisarita ken ka. Rumarag iton madamdama. Iswating ken na. Saan ka di anapatagkin ka ti salun at ti anak mo. Huston, Daddy! No adada ka sa mapasamak ken kwa na kasalun. Wen! Basul ko! Basul ko amin! Oh, anya pa ti bagayo, Dad? Laura, naturad ka man na nagpakita kanyak. Kita man lang agpaiso ti piyag. Mangurkurangs ka la edi. Ngimita, nabaduan ka. Awan ti karbangam amang insulto kanyak, Maureen. Pagpanakal mo nga doon ti kwarta? Aglablabas kan, Maureen. Di ka kumakayat asangwan. Saan nakabasta may roromanitan? Nung hata si katilaksidan ni Bernadette, anya nga ti mariknam. Ah, no dahil tati bagam kanyak. Panawan akon. Panawan akon! Saan ang mabalin nga agul uli magaklatan, Maureen? Apay, kabaalam alaksidan na katibukod mo nga anak. Wano? Saan mo kadi anarik na ti kinapatag ti maysa nga ina? Ha, Maureen? Agyaman na kinipan ng sarong karyo kanyak, Lolo. Tagap ka po ni Daddy dito eh. Nasabat ko. Yagla mo no nalasin na tilogan ko. Akit kumusta ka na po? Napinta sa klat na, Lolo. Talaga napintas ka na uray ada sakit mo. Kasladyak marik na nga ta sakit ko. Napigsa akon, Lolo. Kung nakarod ki ni Daddy ang mabaling kong tirumwar dito ospital. Mailiwa ko na sumra kiti pagadalan. Dayawag ti kinapig sa tinagam mo. Uray nakapsot ti resistansya ti bagim. Pasensya amla kuman ni mamim. Sikala kuman ti mga awat kang kuana. Patpat kiklatan ni Mami, Lolo. No saan nagapukan ko, na? Tsak ko man ay tao. Nasaya ta talaga ti pan nakapadakkel mo. Tayta ti pagyamanat kini Daddy. Saan na ngay pulpulong kini Mami? Saan ka madaragan? O sige. Nasaya at mat na makaawid kan. Makagurak pa'y laang iti mami ni Bernadette. Nagimbag ni mami. Ado ti sakripisyo na kanya. Naimbag pa'y nga iso ti laksida ni Bernadette. Nung nga taipay-paysok ti plano gidi. Alukuyak ni Bernadette. Kat ilumong ko ijay Amerika. Anya kumapay ti maaramidan da. Uray surutan da kiji Amerika. Jak ipalubos ama agaw da pay ni Bernadette kanyak. Ure lang napakigtutan Yardi. Anyat pagpungpungtot ang mabigbigat mo rin. Napankala ko man iti ospital tabantayan ti anak mo. Napay nga minadi mo pala iruwar iti ospital. Karkarito nakit din na dyan, Laura. Anya, Sinalangad dak, gapo iti bagak kini Brian. saan nga may narumbang na diyang inaramid mo? Sige! Isakit mo dagi dyan nga gina. Kunak tumat nga atang pailaan da dyan, Laura. Ti anak ta ti pampanunutak. Anak! Day talang tinapatagkan ka, Rosano. Ti anak mo. Katsika, saan mo apatpatgan ni Bernadette? Tilabukod mo ti pampanunutan. Itilaksid nga mom ti kasasaan ti salon at ti anak mo. Kanayon naklakon konsensyaan. Nakarikip nga min ti pusom. Kaanon to ama kaamiris ka? Basta, daytoy tilaglagi pa, Rosano. Kas iti diyo pa nagkatuluyan ken ni Laura. Jak mamingka iti saan nagsinada Brian ken Bernadette. Dayta tilaglagi pa. Naggapu kagaya mo ni ti ospital abalayan. Uray siyak, pampanunutek met ti kasasaan ni Bernadette. Iso ajak may bagakin kwa na.
Asinaan na laangan ni Brian. Iso akasaritak tumanen ni Rosano. Sige pa ya palayan. At ni Mauri, tiawanan pa ang nugang ko. Amuyo ka di. No apay makapungpong tutak man na simmangpat. Gapo iti dadya alora. Nagkitaan niyo? Ije sa mo ti balay mi. Nagturudan na ng raot kanyak. Napanakkelan ka putadot kwartanan. Nagturudan? Kat, anya timbaganakan ka. Makapungpong tot. Gapo iti indano ni Brian ken ko na nga imbagak. Alaksida ni Brian nga ina. Uray laksidan na ti inana. Tsak ipalubos nga tuloy ti relasyon ta. Oh, talaga? Babalawan da ka no, titipan ng pasakit ko itirik na ni Bernadette. Sumurot ka kanya ki ospital, Mauri. Sige, sumarad na ako tulad tanin ton madamdama. No? Saan ka ba siklangan pa nagtapal ko, Mauri? Nalabas ka. Pabainan na kitdi. Nakasaritak ti doktor mo, anak. Mabalin mo ti Warrington kanikadwa. Agyaman ako na Daddy. Mabalin ko to siguro ti sumarakit ti pagadalan. Kaya't kung ituloy mo ti agpaimbagi ti balay. Makisaritak to na di universidad. Ado na yun ti absent ko. Anak, Ada ka di kayo yung ibaga kanyak, Daddy? may panggap ka na kayo ka ni Brian. Pampanunutak ti kasasad mo. Anya ti may panggap ka da kami kini Brian? Kinasarita na kayo ka din ni Mami? Awan sa balya pampanunutak no sana ti pagimbagam, anak. Tangay, ubing kayo pa'y ka ni Brian. Apay no, igaid yu pa lang ti agadal. Kaya't yung ka di ngaglinipat kami kini Brian. Saan ka kumangagliday? Kaya't ka lang ipaayan iti pagpampanunutam. Maawatan kayo, Daddy. Nawan ko man ni Brian iti biyag ko. Nalapit na saan ko maakas to iti kinariribok ti biyag tayo. Diya kaya tapabasulam ti bakim, anak. Gamno di patak ni Brian. Agbaliwatan ni Mami. Marik nagtungatan ti panangipatag na kanyak, Daddy. Oh, diyak masumbatan na ita. Kasaritak to ni Mami. Ang mga namalataw kayo niti pa ng opisina yo. Kabalagtag may sa napigsa ko ang Daddy. Diya ka mo no sino ti mang bantay kan kay tangal daw. Nilolam siguro. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulong ngayon kami patangatang. Kabalak nga ta alipatin ni Brian. Agbaliw ka diti taray ti panagbiyak ko. Naragsaktuhatan ti pamilyami. Kan maipahitungatan ni Mami ti tartari kagayak ka pa nang ipatag na kanyak. Mariknak, aday tirik na kanyak. Naimbag pa ni Tita Laura. Nariknak ti pamatag iti may nga ina, kapugan ko na. Nagasat ni Brian. Saida. Inikanak ni Daddy di pagpampanunutak. Nalipat ako ni Brian. Kat ipa may saklangan ti panagadal ko. Kaslada na dagsa na pampanunutam, Rosano. Adda ka di problema ti korporasyon? Kunak no napan kayo iti ospital. Sungbatam ti damdamagag. Naibagakon ka ni Bernadette ti singasingyo. Alipatan na langan ni Brian. Kat ipamaysana pa ti panagadal na. Nasya na kiti nakita ka lang na. Kat, aniya ti kayat mo asawan? Talaga analuk ng tirik na. Parukmaan na ka ni Bernadette. Amoyo tinga po na.
ni Bernadette tikired kan inspirasyon ko. No mangagday ta ni Maureen, sigurado agsubang kayo manan. Masapo lang makasaritak ni Brian. Tingit-tingat nga niya ti karirik nana. No kabailan na ka ti alipatan. Ay ayatan ka unay, Brian. Sikat inang dito piti pamatag at siyak narik na kini mami. Hindi lang kayo kinitihita, Laura, ang pasat ti pamilya. Iso ti umawawag. Hello, Brian? Bernadette, mailiw ka di unayan kanya. Unay. Manipod iti pan nakasarita ni mamim kanya. Di ka nasa rungkaran dito ospital. Rumarak to dun sumarunungal daw. Awagan ka kumata kayat ka kasarita. Kayat ko nga, tamagan kan ka, Brian. Nung kabailam ka tiya mapukawak, itibiyag mo. Apay aday tati salsalod-sudong kanya, Bernadette. Anya ka diti marikrik nam. Sikat kasilmo tibiyag ko. Agtultulay ang mga angas ka po iti panagkayat mo kanyat. Diyak ka ba ala na mapukaw ka itibiyag ko? Uray siya. Di ka kabailan nalipatan. Kayat ko pa yung itugot, ititanam ko. Ipanagayat ko kan ka, Brian. At dalakit di gapuna. No apay ana ibaga ni Bernadette daye kanya. Kagurak daye amaw rin. Kinasarita na lakit di manan ni Bernadette. Nga aglinipat kamin. Saan abali na jak makastrak iti sumaruno a klasik. Kaya't ko makasarita na imbag ni Bernadette. Ada makadin ng parko alugan. Talaga abarumbado kanya. Nagistayan nakit din dinong para. Saan kong ingagara, Atty. Flores? Pasensya kayo lakuman. Pangas kagit di. Gapot na nakapimpintas tinugan mo. Juan, adon ti kwarta ni Laura ngaynam. Ngamdiyak ka mo no sa dino tinagapan kisa ni Kwayo. Napakumbabaak ang makisarsarita kada kayo. Nagpakawan akon. Da kayo tinagubsang ti panakisarita na kanya. Kat anya ti kayat mo asawen. Karkaritin nak. Kasta ka di ang makisarita, ti may isang abogado. Anya ti kunam. Tutupan nyo ka di ti kas kanyak, kas may isang estudyante. No siyak ang nagtaod iti adda mabalin na pamilya. Kasanun tulangan dagiti nakurapay, nga agkasapulan ti serbisyo yo. Talaga makisinungbad ka kaniya ka. Kunam nga ta makaasinag kapay ka ni Bernadette. No'y pulong ko ti panagsungsungbat mo kaniya. Ang mga nisupayin mismo ti madayogan ka. Awan ti dakas nga imbagak kada kayo, Atty. Flores. Laglagi po niyo kumadayta. Sino nga tatiakin ko si Tidayjay? Hindi nga ta Brian. Agaman niya ti kadana dito eh. Saan nga ta simrakiti klase na? Ay, adalakit ti problema da ito yung abing. Ang mga numay papan kadakwada ka ni Bernadette. Saan nan samad na may pasnak ti agadal no kastoy lang. Takela problema ni Laura da ito eh. Nuapay tukit nga may tagura pa lang ti paturayan ni Maureen. Kat iramraman na pa na Bernadette ken Brian. Idinto nga awan basol da.
Ada pa lang iti balay. Ket, kumusta kan iha? Napigsan ko, Lola. Makarwarak to nindun sa marunungal daw. Nasaya at no kasta. Lola, ada kayod ko tawagin kada kayo. Kinasaritak kami ni Daddy itay in may ditoy. Kaslaam mo kun no anya day ta ibagam kanya, Bernadette. Naggapuak iti opisina ni Daddy sakbay nga imayak dito ospital. Apenas ka na may sakripisyo ni ayan-ayat mi kini Brian, Lola. Tsaka ba ilan ang mapukaw itibiyag ko? Bernadette, dumngag ka kanyak. Ubing kayo pa'y. Iso nga igaud mo pa'y laeng ti agadal. Amok aday iti pagayatan ni Mami. Ngamno lipatak ni Brian. Agbaliw nga tanti panakilangan ni Mami kanyak, Lola. Sarong kara ko man ni Bernadette iti ospital. Kalpasan ti panagsarita mi iti cellphone ko. Di ako nagtuloy. Gapo iti dandani panagdinong parmi kini Atty. Flores. Ay, naimbag ata saan kamot anan-ano. Napakumbabaak ang nakisarita kin kwa na. Nagpakawanak pa'y. Nagubsang. Ti panagsungsungbat na kanyak. Kun inramraman na pa'y ni Mami. Apay nga may narimwar ka iti pag-aralan niyo. Awan ka diti klase. At dapay, Lolo. Ng mariribu ka na. Gapo iti imbaga ni Bernadette. Mawatak ti markrik na. Ang panunutom ko ma. Napatag ti panag-adal mo, apo. Saan kunton mo ulitan daytoy, Lolo? Italaang hal daw. Kahit anya ti plano mitan. Agpalabasak pa lang iti oras ditoy. Mapanak tumatlaang iti ospital inton madamdama. Anya nga tano, ag subli kalangan. Ijay pag-adalan nyo. Inton malamlangan ang mapan ka iti ospital. Ditoy akpay lang, Lolo. Saan yung tulak ko man ibagbaga kini Mami? Sana nasaya at nga gilimod ka iti inam, apo. Siyak tulangan ti makisarita kin kwa na. Dumano na kiti rest house, Lolo. Agkuyog tayo gaya man. Tapno makapagmerenda kayo. Ada pa'y lang ijay balay ni Maureen abalayan. Diya mo no umay dito'y ospital. Anya ti ibagam tayo mawag ka. Di ka pa'y laim may dito'y tapno makita na ka ni Bernadette. Abangan no diyak may lamang di pungtot ko kini Brian. Taapay, Tanda ni nagdinong partilokan mi. Yak pa'y pinagsasawan. Ngam ti kagurak. Kaslasanag ka nung abogado ang makisarsarita kang kuwana. nagturuden da Jaya Brian. Impang dag kasana na makasinagpay kini Bernadette. Kinapudno na. Nalpasan a kinasarita ni Rosano ni Bernadette. Alipatan nan ni Brian. Nasaya at launa inukasta. Agsubli ako ni ti kwarto ni Bernadette abalayan. Umay kalaangan ditoy. Kita man pangimay kayo dito, Dad. Langayong at tisaan na napagustuhan. Makapung to taklaunay. Gapo ti Daya Brian. Apay, Dad. Yak magustuhan ti panagsungsungbat na kanya. Kaslasanak ka nung abogado. Si awanan pa eh. Masapol nga sinadahan ka ni Bernadette. Rumbang laang. Siyak ti kang runa namang lapad iti Daya lalaki. Tapnusanan na makasidag kini Bernadette. Pampanoy-nuyan ngamin ni Rosano. Kapukano iti salon at ni Bernadette. Imaya ko maadagos dito ospital. Kalpasan ang nakapagsarita ta. Ngim nagsinungbat kami kinilulong. Gapo iti dandani panagdin ng parmi. Nangag ko ti panakisarita na kadamami kan Lola. Nagdadaanon na dito ospital. Pinasensyamlat na kuman ni Lolo. Napakumbabaak ang nakisarita kin ko na Bernadette. Nagpakawanak pa'y.
Ngam nagubsam ti panakisarita na kanya. Pinanawam ko malatan. Amang ano ad nga ibaga na abastusa. Saan ka di nga daga kung may di pagkadala ni tikas nga oras? Nariribo ka na. Gapo iti imbagam kanya iti panagsarita ta iti cellphone. Kinasarita nak ni Daddy. Tulog na siguro kin ni Lola. Kaya't nangaglinipat na pailaan. Kat ipas nagtatiagadal. Kabaalam ka diha mapukaw na, Bernadette. Tsak kabailan. Ay ayatan ka unay, Brian. Dahil talaang ti kayat ko amang katkidawag nga ilaban tati ayan ayat ta. Kasaritang ni Daddy. Kasaritak tumat. Sige, mapanakon. Ni Brian, nagapo di kwarto ni Bernadette. Di awangan pa rin. Kumakamat. Maureen, agawid ka din. Nakitak ni Brian, nagapo di kwarto ni Bernadette. Kamakamat ko man. Bayamon, at danto sa bali apan nakisarita miti dayjay a lalaki. Ay, talagang sakit di asaan tayo amalapdan nida. Namday ta ti Jack may palubos. Masap na makabali sa ni Laura. Babaan day ta ni Brian. Agsuglitan iti kwarto ni Bernadette. Agawid akinton madamdama. Awagak pa ni Rosano. Agsarita kami di balay. Mangibaon kailangan iti katulong nyo amang bantay ni Bernadette. Kinid daw ni Brian na Jack ibagbagati na amuak na naramid na. Hanggang tapno amum ti saksak bayan. Iso nga, imbagakin ka. Di mong tulatan, ibagbagakin ni Brian. Ngayon danon ko ti amin. Anyamat ta ni Brian. Gapulaang iti dayta. Saanan asimreg iti pagadalan. Ni Rosano tinang ibaga, kini Bernadette nga agsinadalangan. Nasaysayat nga agpayson nga aglinipat da. Ngam, sana kayat ni Brian. Nasakit, tinakam na. Mapan ko ma, ijay ospital, angam nagistayan da nagdinungpar kini Atty. Flores. Pinagsasawan na ka no. Pagtitinulungan dan nga irurumantian ko tata. Saan ko nga'y palubos da ito eh? Anya ti pangpanggapag. Kasaritak ni Atty. Flores. Anak, amangan no andariribok, ama pasama. Saan ang mabalin nga uli magkaklatan tatang? Kinasarita magpaiso ni Bernadette alipatan na ni Brian. Ngamanyak na pasama Cruzano. Inlibas ni Brian tinapan ni ospital. Naturita talaga. Saan kumana ita ti pagsubangan ta? Apay kumasahan? Bidastos na ni Daddy. Kasaritak to ni Brian. Saan ka makibiyang? No di mo kayat akagura na ka ni Daddy. Saan ka amaawatan? Kakaisuna kayat nakakasarita. Agsinno bang tamad? Gapo ta amok, adi mo masupyak ti pagayatan ni Bernadette. Kayat mo nga ituloy yo ti relasyon nyo kin ni Laura. Babaan kada Brian kan Bernadette. Awan pagtungpalan na ito asaritaan. Siyak ni mang bantay ka ni Bernadette ito ospital. Makamunto pa lang niya aron di iti opisina inton bigat. Nakaparada ti kotse ni Atty. Flores iti igid ti kalsada. Iti batog ti balayda. Agrub-rubot lakit din na rumwar. Masapul asangwan kayo. Nalabasan na kiti ang aramidan nyo. Laura, apay nga da ka dito eh. Amok adiyo nam namaan ti kaadak. Adanas ka na pagsaritaan tayo. Nagipulong lagid din ni Brian kin ka. Bastos ti anak mo. Da kayo tinalawag abastos. Dahito iti bagakin ka. Saanan na makasidag ni Brian ken ni Bernadette. Nalpasan ti tulag na Rosano ken Leonarda. Sakbay ang madadaal ti biyag ti anak ko. Una akon ariribukan ti biyag yo. Nakarit kanta do ti kwartam. Nasupapakan ti panangiruruman yu idi kanyak. Kat
Anya nga tati aramidan da maurin kan Mrs. Salva. No maamuan da nagdakkel ti paset mo, iti panakay bangon dagiti negosyo. Anya ti sasawam? Ni Maurin ti dimtang. Lora, pumanaw kan. Sana sikat ipagsayangak iti oras ko. Awan kas iskan dagiti bagbagam. Saan ka di apod no ti konak, Atty. Flores? Sika mismo ti masidag ka ni Norman. Sika ti ahente dagiti dagaan nagdiswan ti call center ken pabrika. Huwag ka din itang ibagbagam, Laura. O sige, manaw akon. Ni Atty. Flores nga amam ti kasarita Maurin. Saan ka pumanaw? Agsarita tapay. Saanak nga igaman, ken saanak nga igawid. Pudno ka di nagdibagan ni Laura kada kayo, Daddy. San nakabugbog kawan nga, ma'am? Pudno ka di. Wan! Podno! Ngamjak amo at dami lang ni Norman. Nigayam lura ti akin kukwa kadagidjaya negosyo. Onan pa ina babae. Numaamuan ni Mami daytoy. Dakkel ariribok ti mapasamak. Kat, ipulong nak itinakuspag akatugagam. Kasino tinabatbatag? Isawin no siya. Kasanon, no kalpasan ti panakisarita ni Laura kada kayo. Kat isublat na kasarita da Rosano kan Mami Leonarda. Day tatisan na apadpadasan. Dad, adon ti kwartana, baknangan. Kat basulyo ti amin. Kapoy ti panakasisirat yo iti kwarta. Agyaman unay, Daddy. Nakaruanak matlangan iti ospital. May liwakon diti kwartog. Ngam saan ka pa sumarag iti pagkadalan? Ituloy mo ti aginanan iti balay. Napigsa akong, Dad. Adunay ti absent ko iti pagadalan. Inak to makisarita iti pagkadalan nyo. Sige, rumwara ko niti kwarton. Di mama. Kaslaw oray na. Apay asaan mo akadwa ni Maurin anang niruwar ki ni Bernadette ti ospital. Sa tinumanan kayan ti asawam. Jaklam mo. Saan matanas ka nakadwak amang iruar ken kuhanay ti ospital? Sige mama, rumarak matlaing. Dakkel lakit di ariribok, ti panakamo ni Maurin iti day tangay naramin ni Atty. Flores. Jak ingagara amang ngeg ni Maurin tinagsaritaan mi kani Atty. Flores tatang. Nairanran na laadimten. Kasta unay apungtot na. Ngam, ad-adda man ang tipungtot ni Mrs. Salva no maamuan na dayta. Kat ada panggap mo nga. No mariribok ti biyagda. Isudan ton a pamilya ti aga-apa tatang. Awan ton ti panawanda a makibiyang iti ayan-ayat da Brian ken Bernadette. Laura. Saan ko kumakayat ti agibalas tatang? Ngam, nalabas dan. Jak ipalubos nga irurumandaklatan kat iramraman da pay ni Brian. Naamukla ko ni dadim laang tinangyawid king kay di ospital. Imayak ko ma. Sana bale. Adan to sa bale pa nagkita ta, Brian. Ay, kahit ko kumanti sumraki di pagadalan. Aginanakan mo pa lang. Kumusta ka din ti Marikrik nam? Napiksaak mo titi ko lakon. Sapay ko ma. Tasaan ton ama ulit tinapasamakin ka. Nasakitanak lang amin unay, idi. Nawaulit pa iti amin, Brian. Amangan mo sa anak to na makariing pay. Saan ka kumangagsawi ti hasta, Bernadette? Saan nakapanawan? At idog pa iti biyag mo. Makaturpos ka iti panagadal mo. Katsi ka, saan ka katingang torpos? Aman, enton makaturpos ta, kung nagtrabaho tan. Mabalintan ton ti agkasar, maadaan tan tumutan iti anak, kung maimatangan ta ti panagdakkel da. Juan Brian, nagsayahat kat kumano pumod no dayta. Awan patinggana, ti ayan-ayat ta, Bernadette. Sapay lang kuma, katagyaman na ka. Agsangit ka manan. Amang anoan niya manan ti mapasamakin ka.
Makabasulak pa iti pamilya. Awan ti at yaman na daytoy. Pagpanunutag lang ti kasasaat ayat-ayat na. Ay ayatan kalaunay. Uray ubing tapay. Awan tilapad iti ayan ayat ta. Nakarwargaya man ti apo ko tayo ti ospital, abalayan. Hawan ni bagbagan ni Maureen kanya. Sige, sarong karak to ti apo ko tayo ton madamdama. May sapay day nga imawaga kabalayan. Kadwa ko man ni Rosano ni Maureen, anang ngiruwari di apo ko tayo ti ospital. Imbay dito yung mapagbit lang. Diya ka muna sa dino tinabanan na. Day talang ti kayat ko amaamuan na balayan. Sige nga, Rudet. Talaga di na mo dagpakada. San mat nga tangagipulong ni Maureen kada Rosano kan Leonarda. Sa dino nga ta tinapanan na. Tapan ka no ni Maureen iti balayta. Ngam pimanaw kanumatlaan. Awanan tinalintag at turong tibiyak ti asawam. Saan kayo kadi pa inarwam ka ni Maureen, Mama? Ad-ad na lang agsakit ti ulo yun. May sulang ti pampanunutan niyo. Kat, bye-bye amlatan. Adun tinay paabak na iti sugal. Amangan no awanan tinabati aganan siya tayo. Mama, Apay, asaan ka makasao? No adda ilimlimod mo kanyak. Maamwak tumatlaan. saan ko maray tati pagsaritaan tayo, Mama? Madlaw ko kat manglikliklik ka. Papanan na ajak tumatlaang maamuan. Maliwan tayong itong tagsarita. Ado tinaskem nga ramida. Kimutong ka. Ngan, kaslad adda pinimintas ka. Agyaman naglaon na yatay may ka. Awan ka sa sarita. Dagiti lang katulong ti kaduag. Talaga ama kumikom da amin. No adda ni mami, saan ka kumaama pasyar dito'y balayo? Santa na pagsaritaan day ta. Tapno santa masikuran iti kasasada. Anya, kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat. Nasaysaya at kumapay, numakit-kita ka iti pagadalan. Kasaritak to ni daddy. Parang palubusan na ton. Ay, mabit lang ha. Agpaisaganak iti meriendata. Saan ka nagtaktak? Diyak agbayag. Amang ano kila at adumtang ni mami. Saan sapay nga mo ni mami arimwara ko niti ospital? Diyak pa ngamin nakit-kita ni mami. Mabutang dagiti katulong nga agulbot, Rosano. Talaga tay Jaya Brian. Ginundawayan na ti kaawan tayo. Nung napanan tay tamaw rin. Di Maureen maran tinalagip niyo pagpupungtutan. Mailiw na itunggal may sa. Anya ang mailiw? Saan ka di nga imbagam kadakwada nga glinipat dan? Mama, mangag na kayo ni Bernadette. Siya to ti makisarita kini Brian. No kaya't nagagtuloy tayan ayat ta. Laksidan na ni Laura nga inana. Amang ano da tayo tagsinupyat, iti dahi taabanag. Tidakas na. Kanunungam day Jaya Brian. Gapo kini Laura. Sige, Mama. Kumusta ni Bernadette? No saan ani Maureen ti kasinupyat ko? Nimot, Mama. Oh, apay adi mo ituloy nga itanggap ti hintagay mo nga arak. Anyat ka dam dito'y babae. Anyat ipanggap mo. Di mat kaya't nakakasarita, naamuak ka ni Norman nga adda kayo ka ni Miles ditoy. Anya? Oh, apay anay labag ka, Maureen. Malagip mo ka di dagiti utang mo ka ni Norman. Amangan no agungat ka iti daytoy nga ibag... Pumanaw kan! Saan ka kasapulan? Mabiit lang. Sa anak pa'y analpas, Maureen. No maamuan nga ta ni Mrs. Salva ti inaramid mo, kan maduktalan ni Rosano ang nakautang ka ni Norman. At iimpautang ni Norman kada kayo kat kwarta. Anya man ang di mapaspasama ka.
Makapungto taklaw ay tidaya, Laura, daddy. Ha? Imbay na dinanon katimpang tanang ay pulong na kanim mami ti panagahanteo ti daga. Ano Saadan dagiti negosyo na. Ti awanan bain? Padasin na timang parnuay itiriribok iti nagbaetan mi kinabalayan. Talaga rirebukan na tayon, daddy. Kati kapungtot ko na unay. Inalilaw nakmat da dyan, Norman. Ha? Awan pa'y naraeng. Awan mo't serbi da dyan, Miles. Iso pinagsasawa kita'y naggapu kami ti bar. Kasla maawat akong di kayat mo asawan. Nakautang nga kiti dakkel agatad kini Norman. Insungsungnak ni Miles. Saan ani Norman tinakautangak no dikat ti awanan bay na Laura. Nagtulagan dak kini Norman. Aniya? Itaman pa ay anarabian ka, Laura. Nas daw ni Brian, ta saan nakanasangputan. Inawagan na ni Norman. Awan ka kanumatan ni di opisina yo. Ada na patag anapanak, tatang. Sarino. Jack na irom nga agilimad kada kayo, tatang. Isu nga ipudnok. Nakipagkita ka ni Maureen. Kat impudnok ang naggapo kanyak dagiti inutang na ka ni Norman. Anya? Laura, talaga ariribok ti kayat mo ang mapasama. Saan lang nga isuda tinasaya at tatang? Pilpilitan naktay jay Maureen. Kaya't naalaksidan nak ni Brian nga ina. Ngam tipod no, saan tulat ta nga umanamong iti relasyon da? No agbaligi ka amang riribok kadakwada. Awan panawenda na makibiyang iti relasyon na Brian ken Bernadette. Ang nasayat ka di dayta apanggap mo. Tatang, Kayat mo ti agibales ken makiinartap. Baknang ka na, anak. Maramid mo amin na kayat mo. ar-aramidak laang daytoy para iti anak ko. Laura, anak. Agpanunot ka kuma, anaimbag. Nairugi kon tatang. Ituloy kon. Para ka ni Brian ti amin nga arapaap ko. Ay na, awan pa ni Maureen iti abay ko. Anya torasan. Anya mananda ti mapaspasama kiti asawak. Saan to pala sumangpatin ton bigat. Awag ako. Wano kasaritak ni daddy. Kat sapulin na ni Maureen. Masapol nga runusak ti pamilya ko. Para ka ni Bernadette. Aramidag ti amin. Tapno agbaliw ti asawak. Nunas kan nga alukoyak ni Bernadette, alipatan na lang ni Brian, tapno agtalnan ti piyag mi. Aramidag. Napuutak ti isa sangpot mo idirabi mami. Ngam jakon rin morpay. Taado ti iya si kasok. Kasta ti kayat ko, Brian. Igaad mo ti agadal. Nakarawar gaya man ito ospital ni Bernadette. Amok nga awan tao iti balayda. Isa pinasyar ko. Talaga nga ayatam unay ni Bernadette. Uray sumupyat ti pamilya na iti relasyon niyo. Awan ti makalapad iti ayan ayat mi mami. Ngumno kayat mo tinauli magkabiyag, apog. Agsubli kayon kini mami, medya Amerika. Agsubliak no kadwak ni Bernadette, lolo. Talaga napingat ni Brian, tatang. Ubing kayo bay. Mabalin niyo ti agsinublian, intunan anayan, anak kasagana kayo. Saan nakakayat asong batan? Ang mga numat maturog pa lang. Nabartak man nga tan idirabi. Isublat ko nga awagan ni daddy. Nadamagat no naturog iti balayda. Pumawawag mat ni Laura. Anyang tatibagana. Hello? Rosano, kayat ka makasarita, may panggap ka na Brian kan Bernadette. Sige. Sa dino ti kayat mo apagkitaan ta. Kayat
Kayat ko ngay tinauli mag-alugar. Agkita tayo ti Eco Park iti asidag ti view deck. Manmano ti tao ijay. Naulimag kan nalamis ti aglawlaw. Oh, ni mama. Sige, umanugot ak ngay dyan ti pagkitaan, Tarusano. Sige, bye. Ay maglakit din ta nagpakadan ni Laura. Anyang tati pagsaritaan mi, may panggap kada Brian kan Bernadette. Wano, anda nga ta sa baling ay bagana. Ni abalayan ka di tinawagam, Rosano. Anya ti kunana, may panggap kini Mauri. Hindi ko maurin ti awagak, mama. Saan nakasungsungbatan? Isublad ko kung mga awagan ni daddy. Nakaunamat ni Miles ngay mawag. No kasta, saan da nagkuyog, idirabi. Para ko adda ni Maurin iti balayda. Baliwak to nga awagan. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Nasayate may kaditi silid ko, Daddy. Kasarita kayo kumatalaga. Malubusan na kuman ang sumraki di pagadalan. Ang mga nusan mo paya kabailan. Kayat nga tadaka sa mapasamakin ka. Kabayatan ti kadami ti pagadalan. Napigsa akong, Dad. Pangasiyo. Ikarit, nadya ka bailan, agawid akmat lang. Apay no inton bigat langin na sumraka. Ita ko man, Daddy. Mailiwak na una yan. Wano, ni Brian, ti kailiw mo. Anak, laglagi pam kumatikinid daw ko idi. Dating itak, Dad. Tsak ka ba ulan ti ipapaaramid yung kanya? Kaya raigan ti pupusay ko ti pananglipat ko kini Brian. Nangag ko ti panakisaritam kini Rosano iti silpon mo. Saan ka ka din ang malapdan iti kayat mo nga ramidan, anak? Nakaikadang akong tatang. No idi kat nagululimak ka nagpakpakumbabaak lang. Panawanan alabanak ida. Ngam, riribok ti kayat mo ang mapasamak. Baybay tayo nga isuda mismo ti agsusubang tatang. Ngam iti day ta nga ramidam. Saan nga ta ang may ramraman da Brian ken Bernadette? Tatang, No nga ta, bay amlatan, amay butaktak ti bukod da nga aramid. saan nyo ama unay adamaw rin ken Atty. Flores ti mangibutaktak iti amin? Nas ken ama kasaritak ni Rosano. Nagsakit ti ulo. Jaksan ka ba ulan ti bumangon? No, di agsara iti panagbarbartek mo. Ang mga nagsakit ka no pa'y nabayagan nga inom ka. Na kayo ti aking bason, no apay nga awan inaramid ko di kalman, no saan na nagparbartek. Day tati pang babalawam kanya. Nga ipabasol mo kanya. Kwarta ti pagsasaritaan. Ngamkat katawa na tayo ni Laura. Adda ginamaag tinaramid mo. Adya pa'y ti pagkarit mo kini Laura. Kat nagdakil kayam ti utang mo kinkwana. Basol ni Miles dahito itat. Insungsungnak. Akalwad da dyan Norman kanyak. Saan nga iti opisina tinagturungan ni Rosan? At sino nga ta talaga ti kinasarita na iti cellphone na? Surutak. Amang ano dakit di ilimlimad na kanya. Agaluwat kanya ni Rosan. Kat dayjay matamaw rin. Aniya ti mapaspasamag na. Talaga nga awan patag ni Bernadette Kenkwana. Saan ko abasol ani Maurin tinaasawa na? Nagpasulisog ken ni Maurin. Ti amok, kat naglunitan ti sugat iti barukong Corozano. Ngam iti pampamayan nyo ka ni Brian.
Malagip kumanan ti panang iruruman nyo kanyak iti. Ngamjak ipalubos nga iruruman nyo ni Brian. No mabukudak lakumat ang desisyon. Ang maturay mat ni mama. Ngam kang runaan ni Maureen saan ka di. Aging gaita, kagurguran ak pailaan. Saan pailaan anak itilaksid nga agasawa kayon. Naulpit unay ni Maureen. Kaya't naalaksidan nak ni Brian nga ina. Ngam amok tipod no apanggap na. Numabalbalin lang. Oray aglinipat na pay. Ubing na pay. Orayin na kumalangan ti umno panawen. Ngam saan nga umanugot ni Brian. Kahit anya itatipanggap mo. Tapaya kaya't nakakasalita. Gaputad da dagiti napatag ama amom Rosano. Amom kadi. Ani Attorney Flores tinangahinti iti nagdiswan dagiti negosyo. Anya? Sinortnak ni mama. At talangit niya si Dagmi. Okay, siya nadlaw adakos. Adapay masapol ang maamuam. Nakautang ni Maureen kanyak iti dakkel agatad. Babaan ka ni Norman. Ha? Anya dayta asal salawasawam, Laura. Mrs. Salva. Nagulbud ka kanyak, Rosano. Ni Laura ti kinasaritam iti cellphone mo. At nagtulag kayo nga kita ditoy. Kat si kamot a babae. Anya dagiti kinasalawasaw nga imbagam, ha? Pudno dagiti ibagpagak kada kayo. Saan kadi adiyo pa'y napasangpat ni Maureen? Gaputa saan na akayat ama amuan niyo tinaduktalan na nga aramid ni Attorney Flores. Awanan ka itibain. Sa anak ama mati iti ibagbagap. Manaw ka ni ti sangwana. Ang mga noon niya pa iti maaramid ko ken ka. Saan niyo ako kada ito'y alugar, Mama. Mrs. Salva? Agparbeng kayo kuma. Saan kayo agiskandalo? Kan apay asyak ti kagurayo, Mrs. Salva. Ni Attorney Flores ti salangadan niyo. May panggap iti utang ni Maureen ken ni Norman. Oray kwartak dayjay. Makaamudan ton ngagsarita. Pumanaw kan kunak. Tama kapag tapalakpay. Laura, pangasim. Tapay ngagpakpakaasi ka iti dayta babae. Apay nga ngagpakpakaasi ka kanya, Rosano. Kurang laangan ngagparintumang ka iti imatang ko iti panagpakpakaasim. Itay pailaan. Nagtugtugawag iti kalapaw ko dito bakras dito ron. Diyak may rusa ti agtrabaho. Kasano? Diyak na igawin ni Laura iti panakisinarak na kinerosano. Nakalakid di ariribok no mamuanday ta ni Maureen. Kan talaga adakkel ariribok ti kayat na amapasama. Maragsakan ka makakita kin ka dito'y pagadalan. Jaknam namaan, asumrakan. Nagpagpakasakin ni Daddy palubusan na kon. Napigsakmat kan? Sigurado ka kabalangan. Nagpada kayo laki ni Daddy. Madanagan na unay di kasasad ko. Amom, ay ayatan ka unay. Jak kaya't nga dadakas ang mapasamakin ka. Ay ayatan ka mat. Katna niya ti kadang tibig ko. Saan tayo masopyak ti pagayatan niya po Diyos? Jak kaya't amang nagtikastakin ka, Bernadette. Anya ka diti marikrik namon. Napigsa akon po nakmat. Ay na, talaga nga agpada kayo natakin ni Daddy. Madanagan kay launay kanya. Awan tao dito balay. Ura ni Bernadette. Awan iti kwarto na. Siyempre nga tayo di pagadalan. Rumuarak matlan. Magtisinara ka ni Miles. Ha! Basol dahi iti pa nakailumlum ko iti utang iti dahi ang Laura. Sana mabalin dahi ito eh. Ni Daddy ito mong awag. Hello, Dad. Hello, adda ka din di tabalayo? Wan. Dagiti katulong lang tinabati dito eh. Kat ni Bernadette, Awan iti kwarto na. Amang ano simrok iti pagadalan. napintas kumagundawa ay makasaritak matyapo ko. Apay,
Mabuting kayon sa launa, ikada Rosano kan mami, ha, daddy. O, sige, rumarang matlaan. Agkalwad day dyan ang magkanyak. Papagkasambay tagmaneho, Rosano. Naskan ang makadanon tayo di balay. May samot tayo ta aberting. Di nalakit din kinita na imbag tilugan ko. Mangibabain. Agkalma kay kumalaing mama. Saan? Agalwad dagi nga agamakanyak. Mangibabain da. Saan niyo ang mababalaw ni daddy? Trabaho na, taglakoy tidaga. Inamat mo, adami lagayam ni Laura da dyan Norman. Makagura ak launay kinilora. Negosyo na gayam ti pabrika. Saan ko ang mapakawan da ito nga inaramid na? Agalwad kanya. Nagawid ka nun ni Maureen. Nung pimanaw matla ang kalpasan nga awan na danon na tao dito'y balay. Talaga simrukan ni Bernadette iti pagadalan. Awagak ni Floro. Masapul ngagsarita kami. Data. Agriringan ti cellphone no. Loro, sungbatam ti awag ko. Hello, abalayan. Nagawidan ni Maureen dita. Kaputa dagiti katulong tinadanon na ribuan matlaan. Juan, tada itartarayan na abasol na. Abalayan? Urayan ka dito'y balay-abalayan. Adanas ka na pagsaritaan ta. Talaga nakadanunan kan kaday dapanag. Makapungtotak na una iti daya Laura. Inalilaw na. Yak amo at dami na laang gayam ni Norman. Ulit, urayan ka. Awagam ni Maureen. Da kayo nga agama ti kasarita. Sanak nga ingka na teteksan ni daddy. Nagdagulit. Naamuan ka na ni Mami Leonarda tinarami ni daddy. Kanti utang ko kan ni Laura. Oh, diyan ko ng bain na babae. Riniribok na tibiyag mi. Agibalpalesan. Kaputa adon ti kwartan. Ha, saan ang mabalinda ito'y? Itay pa'y agtugtugtukak. Nakarikab dagiti tawa. Awan ti makita kiti karuba. Tagdamag ako ma. Danunak ni Alipio iti turod. Ang mga nudyak madanon ni Laura. Wano adda ka di rest house. Sagbaya sang wag ni Leonarda. Kasaritak pa'y lang ni Laura. Riribukan na kami na. Tatawad yung naga. Attorney Flores, ano ti may paay ko kada kayo? Saan kan aging kukunapay, Alipio? Amok nga mom tinaramid ni Laura. No ti balasang ko tirantam. Iti opisina na ti papanam. Awan ni Laura, iti opisina na. Kasla nagtulag na kini Norman ng manganda. Awan pa, iti pabrika. Dahil ti saan ko ang masumbatan, Attorney Flores. Subliam tulangan, hinton rabi. Nakayokit dinaklasi ti tao ti mangriribok iti biyak me. Agalwad ti anak mo kanya. Danaskan nga si Kasolmi ka ni RD, mama. Imawag namin ni Manila. At nakano maangay a board meeting iti mabihit. Saan ko anadanon ni Maureen dito'y balay? Pimanaw ka nung matla adagos. Talaga simren ka ni Bernadette iti universidad, mama. Ay, diyay mata Flor. Aging ka ita. Agur urayak pailaan kan ko, ana. Mabuting sakit yung agparangkan yak. Saan na kayo mat nga talikliklikan? Sige nga, Rodan. Bye. Ay, tayo ito'y santi pagbutbut ngak ang mapasamak. Adan tulakit di ang makagura ni mama kanya. Akapungtot ni Attorney Flores amang sapsapol ken ka, anak.
Kung nagtupay ngamin, dakkel ariribok na ito yung naramit mo. Tatang, panawanan ako kwak ti maudi a katawa. Maragsakan ka kadi a mariribok ti biyagda. Kasta unay a panagsangsangit ko idi. Idin to a kinatkatawaan dak. Pakaragsakan dati panangiruruman da kanyak. Ngam, rumbeng ka di akastoy ti pagtungpalan ti amin. Amangan no da Brian ken Bernadette ti aglak amot lang. Tata, Angam, ala, nalpasan. Saan mo amay babawi pa eh? Ngam saan da kalakit di ngayong gaan da maurin ken Atty. Flores. sa anak amabutan tatang. Nakasagana ak amang sango kadakwada. Pasigla ka din na negosyo ti pakakumikumam, Rosano. Talagang awanan ti patad kong asawam, tadi nakpay malagip nga awagan. Awagan ka itay bigat. Ngam sa anak matasong batan. Sa anak nga gawid, aging ka di marisot na ito abanag. Diyaw nagbay na babae. Riniribok na kit din ti biag tayo. Isumat lagaya manabayagan di ka di mawat kanya kiti kwarta. Apay nga naramid mo na ito eh. Kapo iti panagsusugal mo. Hoy! Di nakbabalawan, Rosano. Tabasol mo amin da ito eh. Ti kayat ko nga ramidam, bayadam, dayjay alura, iti utang ko kin ko ana. Agawid ka. Ijay tun pala iti pagsaritan ta. Sa anak na agawid ko nakmanen, aging ga di malpas da ito aparikot. Agburburek ti darak iti dayjay alura. Balbalsen nakon. Saan na kape Apolos nakita ti anak mo, Maureen? Nadagsan ti problema asang sangwan tayo. Ngam, saan mo kumangipadlaw ka ni Bernadette? Awan ko madati problema no saan aga po kadagajay nga gina. Ornor sa klaing dagiti a papeles. Kapasan na, agawid ta. Nukunak asa anak nga agawid. Saan? Sa dinumanan ti papanam. Nailumlum kan iti utang, gapo iti sugal. Agbaliw ka kuman. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Aniya ti plano day jay amawrin. Saanen nga agawid iti balay. Kat ni Matrosano, di nakabaulat ti asawa na. Lola? Rabin? Awan pa na ang dinadi? Ag-overtime nga tayo opisina? Dahil tatisaan ko nga amo, Bernadette. Hindi nga ta, mami. Saan kami pa nagkita? Nagawi di tayo bigat. No saan ka kumasimbra kiti pagadalan? Nagkita kayo kuma. Ah, sige, Lola. Agsubiak pa nga rin dito silad ko. Ituloy ko dagiti aramidat. Mangrabiak to ninton sumangpat da. Bernadette, kagap-gapu mi ti ospital. Saan ka pa'y unay ngagpambanog? Agyaman na kiti pamalagip yung Lola. Napiksa akon. Kan, nanagsakag. Nadlaw ko nga tapakaburipuran ni Lola. Magkapungpungtot tilangana. Anya nga tati problema sanda kaya tamamwag. Di mami, pwede mo gagawitan. Naruwamak batkit din anapat pataglag iti barkada na. Ngamiti siyak nga anak na. Ituloy ko kitin ter aramitak. Ang mga doon damdama. Adanton ni Daddy. Naimbagkit dito saan pa anak adlaw ni Brian, Laura. Ang patyam ka di asaan amay raman iti inaramid mo. Tatang, babalawendak ka di. Anak, jak ammo no kanunungag ti inaramid mo. Awanen ti sapulam iti biyag mo. Agul-ulimag kuman ti biyag mo. Ngam, kayat da ka di nga gulimak ti biyag ko, tatang. Siyak ti agrabyado. Jak pinanunot ti agibalas. Ngam tay tuy ti kinayat da. Ay, tay tamad ti dagas na.
Luapay kiti at asada ka ngayon gaan. Saan da kayat ni Brian para kay ni Bernadette, tatang? Nung alakit nga minan, ti pa nakairanranan. Ang kasano nga rudan ni Atty. Flores. Nakasagana ka mang sango kan kwa na, tatang. Awan ti basol ko kan kwa na. At dangagbayso ni Maureen. Di ko maiso ti awagam Rosano. San kayo ka diyan nagkita? Kagap-gapo na dito opisina, Daddy. Al-alukuyag ngagkuyog kami nga gawid ng pinanawan na. Kasarita ka na saya ti asawam. Ibagayo ken kwa na, Daddy. Urayag dito opisina. Sige. Umay mo sukunan dito'y balay. Bye. Anya ka diya talaga ti plano, Maureen. Amo kasalangadan nak ni Mami. Pinagpungtot nak ni Rosano. Imbagakan ko na abayadan na ti utang ko ken ni Laura. Sangwam ni Leonarda. Ipalubos mo ka di ani Laura ti mangdadaal iti biyag mo. Saan? Jack ipalubos. Makitak lang na diya babae. Patayak. Aniya. Mami, simbangpat kayo gaya man kin ni Daddy. Nang rabi ikaw ka din. Saan na ka mabisin? Busugak pa. Apay asiriring ka pala ang anak. Sana mabalin ngagpuyat ka. Dad, day talanap naturog tinararamid ko kabayatan ti kadda ki hospital. Mailiwak na unayin kin ni Mami. Mami, mabalin ka di nga rakupan kayo. Saan pa nakadigos? Uray, Mami. Alam. O sige nga, Roden. Ha? Agdigos akpay. Da kayo, Daddy. Nang rabi ikaw ka din. Dahil talauna ti magustuhakin ka, iha. Nalaylo ka. Sige, in ka maturugan kat mi. Rabi na yan. At ang amin nadlaw ko kin ni Lola itay, Daddy. Kasla na pagkariribukan na. At ka di problema. Awan problema, anak. Sige nga, Rodan, Daddy. Mapanakon iti silid ko. Panawan kayo, Pai. Kanya nga tatin imlimat na kanya. Ura ni Daddy. Nadlaw nga gilimlimat mat kanya. Apay asiriring ka pailaan. Naturog ka kumalatan. Nagawid akon. Anya pala problema? Makadkadlawan ti anak ta. Nagdamag kanyak itay. Kat, plano mo nga ibagakan ko na adyak na pupuutan, ana ilong lumak iti utang kini Laura, gapo iti panagsugsugal ko, kasta? Tsak kaya ta may ramraman ang mariribukan ni Bernadette. Agulimag lang ti biyak tayo, numaputad ti relasyon ta ni Brian. Diyak maawatan da iti Rosana. Ni Laura nga inumsik iti kinakurapay na iti. Siya kung tinakautang kan ko na. Maturugtan. Intod bigat. Ikan na kiti pagbayad ko kani Laura. Itong patong taktukin ko na ti kwarta. Naglokon ti driver na yalugan. Isu lang nga rodan ti dangdani na kadanggis iti kotse. Binusin na anak pailaan. Nudyak lang at agdardaras. Kamakamak. Sino nga taday jay? Kasla dagura na kanya. Kaya't nakapadong paran. Diyak namin nalasin ti lugan. Tanapas na kakiti panagmanihok. Iti adak pa higi Amerika. Saan ama balintikas di kanya? Adon tinagbaliwak. Gapo kini Bernadette. Pasinsya ka niti panangururay mo kanya kini kalma na balayan. Sana ka nakasagahan na sumangukin ka.
Sinapsapol ko ni Laura ini kalman. Abalayan. Apay nga inarabid mo day dyan. Mabalin na panunutam nga grup-pro pa aklaw na iti kwarta. Ngem day tati trabaho. Malaksi di kinabugado. San ko nga mo adami lang ni Norman kadagiti negosyo ni Laura. Gaputi pan nakiasawa na iti Amerikano. Nakabakbak na nga. Agasem, tako kwa nagayam ti pabrika. Talaga at ibiyagat kas lapili dabalayan. Saan mon nga ibalikas pa ita-ita? Ngam day tati kinapod na. Kaya't ni Laura rinibugan ti biyag tayo. Kaya't nada tayo mismo ti aga-apa. Dayta, ti saan ko nga ipalubos. Masangok tula ang akasarita, daytay, ababae. Panag ko na kabalayan, agdaddadael ka lang iti panawan. San mon akabailan ni Laura. Agan-anad kay ti panagmanayo, ma, Brian. Kasano na disgrasya ka? Napainayadak na. Tiyak man amo na apay apang gupdak apadong paran da yalukan. Saan mo ka di analasin tilugan na? Nabayag sama ta na saan kayo magsarsarita kini Derek. Nabayagan na jak nakaasidagkin ko na. Bernadette. Adda madlakukin ka. Kaslada pa karirubuka. Adamad-madlaw ko kini Lola. Nagdamagakan ko na, ngam saan na kaya't tagibagakan niya. Ang mga no nagbidot ka laang iti palang ipapan. Ni mamin ti problema. Ako, nakapungtutak idi imbaga na alaksidak ni mami. Apay ngay nawagan dak, mama. Wan gayam, nakasari tayo ka din ni Maureen? Saan pa'y arimwari ti kwarto na? Aba nga, no saan pa'y nakasagana sumango kanyak? Dahitat nagtungpalan ti kinasugador na. Taalilaw lang arutin tayo Laura. Jak pa yun ay nakasarita ni Laura iti dayta apanag, mama. Kat, anya ti kayat mo asawa ni ti dayta? Sige, mama. Agsarita kayong tulatan ka ni Maureen. Sapay ko, ma. Tagsardengin nga agsugsugal ni Maureen. Jakon mas daw iti pan nakasangailik kada kayo Atty. Flores. Naamuak ka ni tata nga sinapol dak ijabalay. Wan, ngamasan ka na danon. Awan ka pa iji pabrika. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Inalilaw nak Laura. Adaak pala ang ijay Amerika. Idi baunan mi ka ni Robert ni Norman. Sikat masidagkan ko na iti restaurant ti hotel dagiti Salva, Atty. Flores. Imposible at imbaga ni Norman keng ka. Uray ni tatang, naamuan na. Anya talaga di panggap mo. Atty. Flores, nalabas launa yan ti panangiroroman niyo kanyak. Iramraman niyo pa iti anak ko. Agpapada tayo laeng nga da kwarta na. Aklunak, aliniklik-likan kayo kasarita, mami. Makapungtutak lang kami unay ti dadya, Laura. Saan ko kumaan na amuan ti may panggap iti utang mo kini Laura? No jak sinurot iti nalimot ni Rosana. Inlimod na ani Laura ti kinasarita na. Kit nagkita da iti Eco Park. Dak iti aunan pain. Iso day 20 kong kunak, mami. Talaga nga da panggap dangag sinubyan. Daita ti saan to ama pasamag. Amok no anya talaga ti panggap ni Laura. Kaya't naariribukan ti biyag tayo. Bali na kasta. Kaya't na nga aga-apa tayo. Agibalbalas. Ngam saan to ngagbaligi? Impalabog na tayo. Iti mabalin apakadadaalan tayo amin. Sana kumakagura iti daytoy nga ibagak, Maureen. Napasamak daytoy gapu iti panagsugal mo. Kagurak ni Miles. Insungsong nak. Diyak mo akwarta gayam ni Laura dagiti papautang ni Norman kada kami. Kat may sama ta diyan Norman, mami. Sige. Inakasarita ni Daddy. Sakbay mapanak iti opisina ni Rosan.
kala problema ti sangsawat. Mas asidagan ti board meeting. Katya ka mo. Noon niya ti pagbaliwan nag ti pasama. Noon niyan to ti aramida ni mama. Numaamuan na nakastra ka ni Laura iti korporasyon. Ad-adan tumanan ti gora ni Maureen. Tsaka mo, noon niya talaga ti plano ni Laura. Ngam ti pampanunutan. Kaano ngagpatingga dagitoy ariribok. Nasaya at no nakapagsarita kayon ken ni Leonarda. Naimbagtasan mo madlaeng ngayon lambangan di katugang hamaw. Saan ko akabuteng, Daddy? Tsaktong palen. Apay kitin nga sardeng ko ti panagsugal ko? Saan ka kadipay ngagnakam? Urayom kadipay ani Rosano ket agawan ni Laura. Ha! Saan to ang mapasamak ti kastadan? Patayak day dyan babae. Sang kaibagam dayta sa nanalaka nga ramiden ngam anya ka din dayta awa pampanunod no. Makitan to day dyan ti aramidet, Dad. Kalpasan day to panagsarita tayo. Inakalaan ti kwarta ket ni Rosano. Apagbayad ko iti day jay a babae. Kuyugan ka. Saan? Kaya't ko adwa kami lang agsango. Awan ti asinwan na makibiyang kada kami. Anya ti panggap mo. Ha, makamo ako diti day Dad. Ulitak. Dua kami lang kini Laura nga agsango. Nakasaganan ti kwarta pagbayad ni Maureen ken Kalora. Urayak lang nga sumangpat. Saanan ang masapol nga agsango kami? I-transfer mo lang tanay ti account ko. Ti kayat ni Maureen, agsango kayo. Sige, pag gusto ti asawam, i-text ko to no sa diyo ti pagkitaan mi. Bye. Sige. Sino ti kinasarita mo, Rosano? Dayjay ka di a babae? Agparbang ka, Maureen. Anda ta dito opisina. Kadwak ni Ardi. Wan bibiyang ko, agsango ka ko na. Nakaramutan ti opak. Awanan kayo tibain. Lip-lip po tandak! Lip-lip po tandak! Dayjay pa lang Laura tay ayatem san ka di? Adun di kwartana! Iso kayat nakakaagawan! Nagpintas na ito ang lugar na pili mapagkitaan ta. Nauliman, awan matatao. Uray santa ko man na nagkita, Maureen. Pinay-transfer mo lang ko man iti account ko ti utang mo. Bueno, kaya't mo ani Rosano ti mangyawat kan kay ti kwarta. Dahito iti pagbayad ko. Itong patungpakan ka dito. Saan nakapilpilitan, Maureen? Di imak! Saan nakatiri-tiri? Talagang awan tibain mo! Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.